ni ba ne hu niema no no fa ye den on fa nka ne sika e wo ho no fa ntoto ne niema and am says minya me ka che say minya because na too much on me sata ma me so yare ma me nya stroke me provide her na me provide her who provide o mama yeah who provide o mpena yeah Akoma so provide me yeah me oh Debbie yeah ma'am what you say yen one depend on you mama ne me papa mu ni bi almost how dodo ye 7 enti asa akoye we bu akakra na we su abu akakra yeah and na won pa asa ba ye wo ba pani abeka ho oh mama ahomete so be anything enti e ba say scan man provide enti emu wa January December mu wa na msako offline ti me ba January be ba na wa send it which means that ade na so CD police na so CD okay yeah enti no me so me na me ba online na me nche e be on ma na me ko because me sika no me boabo no me ntumi fa nyina nto credit say me ga na sapan enti madam for be a friend patience and no sa send no information no so wa say me no need din komo pa but omo nim each other say omo din komo say akwai say madam for ne me boy e din komo na me so me ne madam for ne so boy and say the edin komo kasi ha madam for ne boy edin komo na madam for so ene wo mu boy George edin komo me pa cho ane enti ase ye nim ne ye ho yeah enti George catch and say about was send information say the HN into anko pay sika kakra no dia kan sika ho na god ya tutu ne niema ene madam for ne ye send your obebo ne bosia na emo onye de o person bo mama ni answer madam for no we labor no and am so me Saudi Arabia enti e bi ho no madam for no wa credit card kon say a country ni close enti o credit card to me frame me but enti me frame Ghana yeah enti madam for no try sa we nyame satana me used to sim te bi ho no me change sem no enti e ba sa no me nim de nyame hyehyeye oh na eto dan so me fifie na mkoto credit kaka na me ba ye no say mama ma fra usa me nya wo na George Debbie madam for no okay ma fra usa me nya na ukru no ta fa me ukru no ni ma na abo no so ohia sika bi na so me kra me hu se wa send am me wo WhatsApp but me ni sika bi am de ye de man nti madam for no kra ka say ono kra na no WhatsApp eyi enni abusuafo na da bia o de pressure eso na akoye yeah akoye adam for me to me nka bi mama adam for me to me nyema ni wo ho na ma tu agu enti e de sa men tu eska no no de okoye enti okọ depo no covid mu ho no e no mo ba fie which is 2020 no enti mo ba fie ho sa me sa ba won la enti me ba won la me hu se wa post start pa na me yam shame so I was thinking say ni eyi na because of tattoo no na misuro enti e wana bisa ne say na George Argentina ma be fie no so covid ni nti o ma yede ya ma be fie kakra na misuro okay enti ma nya sika na ama no tam no ye oduo no ma madam na ma nya sika ma ye oduo bi a like na ebufu sem yeah o say ai na Charlotte amene ne ba betena se abobra me ho kire me na me bisa the scar onye de wo moa me but no ni mu no me se ma boa ne da na ye over na ye too much o me so enye ne mani nya no metimi ai de I provide enti me nim de ma enti sam na no okeka no me tugu ye yeah me tugu ye enti ma fan ya asem enti ni nua ba so no nim se madam fo na ka kire me enti no oba ye no ohia ska akwa pepa tattoo no enti ni nua ba ye fe no oba ya ebe ka kire me se maame se George se omo kwa like omo kwa wuro omo ho akwa ye training but ye be hu ni tattoo ye hu tattoo no so ye be de ye be yi na di nti osremi a se me wesika me mbo na bosia no mo ye de mo fa nkwa pepa tattoo na me se George amene nete that onya sika amene na metumi aka se me ba abebo bosia but de tie ni mi ni sika ni bi but maybe some new aba ye fe na ji wa kan for onya bi ma me de a me de be ma no na je so say be pesca fufuro bi yeah but no kasa ma direct na chiri ba yes because when to me no nim say me bu afu but na yeah enti man fan ya se nti oba ya no nim di sa nkomo no e na ma me nua eje we Sunday enti nunu oba ya no kwa ka kire me say ma me send this cano direct to George bia na wakoye de ne wakodi enti me send man sister bi o wa akra wo kira de na one George nyina ye de enko no mo copy tattoo no e na me nua no so ye ne sa pepepe na me ka kire oba ya me nua so benya 500 no enti won send man no de ne sister number na me e na me di ma me nua na me nua no ye de send man sister
and a jump copy part, almost paper tattoo, and your paper in your video, and pictures, lost his pictures, now you sue phone. Okay. Ain't you know? Emuha na mo ba be resume akọ depo no e na o ka che me se maame abluwa ya na onim se efie ya meti ame ye adwuma no na support se covid o maame George maame be covid ni ntie ya ma lockdown to oni skin chop amacho mo ba be koyi opportunity ope mo akakra because yes o mo to sanitizer make mask eni ne ma ankete o mo to de hand sanitizer obi bese hand sanitizer na woman to de biem no makonya no nose mask yes no cough cough foforo no ye wia ne socks ne socks so ye dey asayira ye wia de socks ne socks pachoane obi wia ne socks yeah George ka chem yakopon me dance me ntwa ntwa ba kokra wa say maniska no fan to hand sanitizer yeah se minim se nka ayi aye training school yi de enka buy be provide sanitizer ni you can say nose mask maybe but obeji sanitizer se ka wo ba ho no agi nose mask ka wo ho wo ko ye no so ye wia ne socks enti maniska nkoto socks me pacho ane yo eti me ka chen asa na badi obedie trap money and de me na metumi ne so pa bet me wanka ho no osuro onya ko beka onya ide anko beka because George do peska yeah George die opeska obe pressure wo ska ho a won yi ama na wo bewu otumi pressure me ana ma comment say we na ekuta me no na so me de man me ho beto me ana me dia na wadane ama wo chen wo ba pani so ka kire nso yanko enti me ma me nu aje we ya sending 200 cedis ma na che say police mo na say no be 200 cedis no call enti o come ba pass out no friend madam for be a friend charity enti o friend no say so ba pass out na wa turn uniform ne sha boot no but akaska kakra enti me ma 300 crown po be ye den o be ye okay madam for no do or recording no dey trend because no ka sempa ai maame ba me mani ntu kwa biom me bie shop amanu because maame abre say so ka good things won ka say bia George be ye bibi ya na say bibi santi kuma 87.9 FM eye wukriada nyame adom wasan de yana asan ababie mu ane de aseda na ehye ne den konkro no animonyam eye June bosume ne de toso enwotwe 8th June bomodia na join me Akoma 87.9 FM Akoma FM no emro mabedwafo nyina ye krado fidua yimo Pastor Julius Naba ha sanso na Evangelist Samuel Mensa nana akuakoko na fei nana yere akosua pokuya osei akoto sikapaka ho wono so ha Ishmael Haywood producer ejina machi ya wobom chidom eni adontene sanso na Walker wono so edi yakọ social media Facebook Akoma 87.9 FM like yen page no bomodia na follow yen ane bomodia na follow yen wo Facebook Akoma 87.9 Akoma YouTube no so Akoma 879 FM me pacho mo amwo so na mo hwe free ho no ya na ma subscribe page no e de amaye enu nti ebren no wamia adoma ne so sebe ya 240 boy ya you get notified na we hunu sa Akoma mu nsam dwumade braso na won so to me a share link no e de ama afoforo na afoforo so etumi ahwe bi na wo so etumi ahye na se ye de ni e che Facebook ana che so ye nuanu mu wo mu gina so pa ya enya asam ketua enu nti won so bomodia na ebraso na adwoa mensa wagina so kuna du sakina wono ejina so mas babatu wono so ejina so ya ochiachia obia nipa na ejina so no esi ya no edoso pa nti won so braso na adwoa wagina so adwoa moni na je se ono so ejina so bi YouTube nso sa bre ekwa ni mo no ya bebobo mo gina so ne yakenkan messages ne bi e de amamo shane so se first
first story no a Piwak Natural Health. Yeah, what the 3P garlic mixture aba and afe grow fine black tonic emojadro papa yedi kokwaye wonom ena so asene first story no mo na Shannon son se adepa information center kutwa Akoma FM. yeah obi aso ehwe be big love radio eno e was Spain yeah honso Spain for ni na ya to agum ya obi a ehwe be yanko ne ye first story enkodi enkomo Mr. Bafo inkatia bemena mamwa ha ya dia na medihye fefe na apom te se awia yi onyankopon adaro ma me hoye ya da Kristo ase awia yi meni mabadwafo ene yetiefo yetie awia yi de oba fefe boko omi meni afi kakra me yira me wano wuja me Akoma FM mempe basabasa ntimi ya manyi se me ware oba me kofa no free Antoa wana oba ni free me na oba ya wo enipa makoma ensia mienu e wo secondary school mu sesi ameka sei ombe wi afia ibi o Jesus ene bi so wo efom nipa ensia me wo ha no kache me se ne maame ye fe no wodwura Antoa se omra medi na kakra won nchen okwa bosome nwotwe na omai what bosome nwotwe ene meba chana bosome nwotwe me maninti minya abotre ekan akosi wode bae a awra me no be koda ya kekaye yade basa emwa yade basa ne sen chese anti mintumi nkan nyina wa fidie so ha enti de koba ya ne se meguna ni mu ase enti obekọ wanware biem enna oboaboa ne nema no a wode koye but ogitum se ne mansia ne nyina anim wagiatum se adwaman de akọ Antoa no akọbọ adwaman ama ne mansia ne nyina wo ho me baba akopani otiombi se ontumi nya no da se onkọbọ adwaman akọbọ adwaman no Antoa na a chese enye agudi asem nti oni adwama no wabo ye ba ne se megure no masi nti obekọ me ho na me bekrum na yeso wode mensa abeja na oba fefe oba wa no emfi aduo no ana me na ma wa no emfi aduo no ana abusua fo a atimu me na ntwene panda kroda ana me tonsa ana me koja ni nua bi wa Antoa se mudi shene meja no a oba be fenka bi safo bakasa no ano no Baby ma wan fie duru no watonsa e de abeja menua ba ko se oja aware enti se me ba ma no ana me to ba ma wan fie duru no aye no ho ade ana wo ama ni pension obi a wo ska mu mienu ska ska be wiafi ana me tonsa ana me de ko ja obi se mudi shene meja na aware a enti abusuan se ye nyansafo wom yes wamba kwem se no ano Debbie enti wabeja awade okọ mate dia akọba ne se asem ka ye enti woni enipa ba miensa baako ye fa no Malam Antoa Malam ofachas ena bema baako ye oba no mpra esi ombekume oba no ma miensa madansefo memma ne ma miensa menenma ekobusa nipa krose asoma etesen koya nipa krose yampa se medium bekume enti ne ma miensa mpanifo na yemi madansefo se ma menene nipa kase bekume na ma meka ho ana omuhia se kwan bia so bekume oba fefe ekum enya de adidi agro woni ni jayo empana wonya akofenti no wako no betuma bopa me abeku anajo meda me na oda wona we bo me dem na me yemu ahyeme onu so na me tem na ta woni me bibia okay eda me dem no woni me bibia na me se eja o so bekume a se o mo dia ba ene bekume o mo dia duro ene bekume ana ma wi a wo mo dia ya ne maame odwura o so ko ezi Antoa ne maame ne dimu akotene odwa ukọ Antoa toilet ne so hono mo ne maame ne di akotene se
me ombe kume enna malam one malam antoa enne abante ba ko ese fa chas enna bedunu wa ne mpena akofa no a odi ade ne bre me no wom se ombe kume ne se dan ahunu sa bedunu akofa no na de sa ade ne bre wo se me ti ono anti me life me mpe ma asem me yire no koya na me nkofo ba bia ndo wakọ enso akudi ni busu nwotwe no ba na yase mu ma wanye chenye wogitum me nkofo ba bia na ma kofede oba na anye chenye wogitum se yampa ne ma nyina nim ne ma na fra me yansa busa ne ma sie nyina nim wogitum se mpa na kofa bi okay what you say ade na ade ye no ma na timi gitu mu sa oh ma de ma nya hwe oba kwa me ne tra dem busume me mo me ntim me ni di watem sabe wosi waja wade na okwa me kwa kwa di agro na makakunya aban semana da bi what you say ntim ne tra dem busume ansa na bobo ne nyema no akwa omo ka se ne maame so ma na nware odwira azie ni no no kwa so ma no ba nware bi waje ne ba oni me maame yansa nketia yebekono wo an so wa yo moden me wi ahwe me kofa de ntim de mba wo se me wi om bibia omeka boni ban ena mai omo a omo se ombe kome na se me na me se me ja no na me to sham di ko ja obi a abusuafo no nyansafo wom eti enkombe tiase se no ano awade agunkuro eti me ja awade onko da bi na ya bonkuro na yesiesie na anye yi a yagu no dia koba ne se oba na koba na dwaman na makoka waja awade matiase waja na matiase na ekum no ho asempa na hia mekese de toso etwa to se akwada no wo se nyame mane wo mu mimi ni kote a yede wo ba hey mimi kote a yede wo enti papa oba fefe ya na awia bo kakranti no ya kwai o se mimi kote a yede wo ba na yese enkoda ensia ni nyina anya me ba oba ne se nkransia ni nyina anya me ba na yese mimi ni tie no enfia lamte baba me tia no enfia bionu nyina me ne tie no no hwetwe mpana na enkoda ensia no hwan ene anya me ba oba ne ya friend se bondi ma ye fa no ya badu antoa je sia ya badu antoa wasin kudansia nyodia wasin kudansia no ebie no ye me ba wo ba pani edi san dia na wo onya me kan cho san kra ne nyoma first two nya wo ss pani na di san me say me be se boni din me nkase wadi wo de san yo me mpa wo mu di ni fie na meka o ko be mfie be edunkono pani no ko bia mfie dunkono ena de odi ho so be mfie dunson be dunson 2 years intervals na dem wo ba na sen kodansia anya me ba na me ni kote a ye de wo ba enti me be se me busa ye ba di se me ntoma kakra ma me busa ne se me wa no mfie aduoni nyina ena wo fa mpana antoa ene wo ma wo mfie nkra ana nkra no hwan ene anya me ba wo kasi wanim san kransia ne nyodia na wo di kodi da be o kasi manim bas feature ko me wa ba kire wo kasi manim dwa adansfo ho dwan se nkransia no enya me ma mimi ni kote a de wo ba ejei ni se ntino me de badu ba ha se no wase wunie no ebi ntua ho na ewu eye wono na se mo eno ana se mo emse ono ye kotete na bijan abijan ene ye kotete nti onim kotiem me de me enti onim ko frane ntoma kakra ma me wase me dasi enti me ni kote de wo ba asema anti fefe ye o so oba first ekwa wo banyin san bra me bra ye wo akoda no me ko yin fi hospital de ba ye me de to mi ame ho o de ne so wa wo ho mi sa mama miensa ma miensa na ko test kase nipa nsia ni nyina nya me ma entimi de ba se nipa nsia me ma o chere mo papa na mi siw be ma no me na lawyer kasa mi siw be ma no a dia general kra wa lawyer mi siw ya wa lawyer so mi siw no a se won me ile na wo encourage no a no ho asem ne be ma na ka ansana ehwe amahwe wo mfie aduonu nya no wo matua meka na afi nipa kumu a ne maame ka ho ne maame odwira ukọ antoato tene so a ne maame ye fe odwira o to tene so a o ka ho bi
one malam antoa oka ho bi baako ofa charles oka ho bi baako de ye baduna nenim ne mpra kura na oka ho a o ka say o mbekome no enti we say my report case o call the police station okay but enkoda no aframe a o the police station there me for ma me nko what you say sir so debi o e was do amko because so ma threaten we like sir but case that's what call the police station man na yenko yin free that's what call the police station e kumasem won kwasem na o life the whole world nyina hu say me nam we bibi to me awie anadwo eyeye badu ene ne maame ena antoa ofa chas ena malam se ni pay ani badumpa ena bopo se ombekome evidence ben ena wo a wo betumi ya kire se wo yiri badu ne mpra ne de wabo ne enipa no a omoka no okasa na omokasa no mema no ye miensa na mienu din ena baaye ba ko ne ono anenim ena ye mpra so asem ena ekoka wasem no wache wo yiri badu 20 years ya mo wade ye wache no se bia okoshe be ma bi dem na se woni pe ma bi twempra wache oba fefe me kasa na me twa nkontompo esi den na wo kasa o yiri ye efi kekan de kire se me ne no atena ye no emfie be du nwotwe ewo ebo ho no bia no kese oba no twetwempra na mom ne maame ana ene ye kanana so mra ne ho emedi busome ana odi busome nwotwe se ode obi ani ho se wade so oba wa hwe oba akodi busome nwotwe wakoye de no wanyem na wako wa na dabi o se no wa ma ya toilet e wantoa na maame so okonche na okoka fie mo se ntomo hwete afini ma no busome ane busome nwotwe ho na o maame anka nkire wo se ma wo yere mra ofra wo yere direct ofra me yere no na me beka kire me se ne maame se o me di busome na me so ma wa buy ko 20 ma se no onka bi da ko 2 weeks me ba 2 weeks me ba na maame da so ho ase o to sa ma wanko na je so no ba na aye kanana se na se ba ma bi no ne ma no o mo ye to ti modjuma nti oba maame no e ka ho ana ne ba no badu free ebo ho e call antoa na me chese ebra badu o maame friend na wo ko no na o se ni kunu a ene wo no yedai because wo benya ba na me na no aduane ama wo wo benya ba na me na si wo ni ama wo benya ba no anadwo okondo a woni ne beda enti na maame no twe ne ba kwa ye adwuma ma na wo be ma no hwan na enso mo wo eno ne asem no sem de mi se okọ bosume ba kona waba oberi so me na esan mfi aduo no abasa ni entam na mko fa taxi ba ne fede oba ne ma nyina gumu yankon yanya hwe me ni di na tem odime gum kwa antoa adan useminim so okọ ne maame ho ene ne marketu abi ne fa taxi so ne magum oja awade okay ono ne mo bo ne woni team so oja awade e wono ne team so ade ko di bosume nje oba de obetuma fa bibi kakrako ba bia motie ne antoa mutwe imo antwena na utimi fa bomu kwan bi o a o ma fa kagitia e kwa nde taxi a na say wodi taxi ko iti mi ka mi ala mo fa taxi ba na ni magum ni asembia nje ne maame ne ka ho bi one oso ezie ni pa ifa no dwura antoa ya ono di adwumbone se ofo akoba ni nyina na kese awodja ya ana o ma oba na jaye okay enti ebra wo yire ko ye na wo hunu se wase na entu kwan na owo ho no o san ko ka chensa se wo ka se wutu kwan meremra enti se wanya entu kwan ne dia me fa me yire de na kofie nyame nhye oba fefe abusuafo no bese me bobi den ye wo abusuafo bi fra mi premier no asem premier nsa se omo ye mema mo mpre ema oba no ntra ho enti oba no mra ama bi o am taxi kra ko omo so abusuafo pani no bese me boni din o se ba kosiara badi obaba me ko ye fa taxi ko o se ko matete toilet enkrata enti sa meba sa ba mprensa na wafom wo yire mafum se ante me fum no menya ne bone meni ni asem meni ni tokwa wo ko me na bone ne man gu mu no de ko ye o ko esu turis me koda ho me ko no koda o ko me kan se nya turis ma behwe so oba de o ko ba bi no benya bosom ya turis ma se me ko he no me ko hwe no o de sa ani kra ba meni bi ono mo ko me ko hwe no se wat ya se anye didi nkomo da ma de chen na me ba asem bi ne yentam Nemo bosome nwotwe ne mu de na okaso okodi sen bosome ba ko an wonya sen bosome nwotwe
one find out because obey sabre ni nyina na won so anti abusia pani bi on frame na me come so ajankati akọ na wotwe se ne oba ne beba e de na meye ese san na me san ba na wotwe ne san premiensa ya se no oba no ma enti ama daklo kwa de me kasati a ma me no se woka ho bi ana ama na basa enti oba ne beba no oba ni maame di na tema me bosume nwotwe na wakọ bosume ba wakọ di bosume nwotwe ba ma bia ni ho a ne yiri kosa bebo ne sema ma wo da bosume nwotwe ano aden emu nsensem basa basa anti da bi bosume nwotwe anfa dabi bible nyankopon di madan se mi ni sasem no wan na no aduane ma osisi oni me koto oba no anyim se me mpa bonten aduane bosume nwotwe nya me to aduane na edie ebe bosume nwotwe me to aduane na edie doctor bi dia me ne baba ko wan we hoye ka kire me anajo me have sex da am saying osini wadidi busumi enya fe na me nua ba kan ble meduane se mini nam se da bi wosi ko to jane di na ade asa me bakitu afe no ko 8 years na oba na nwene me ho busumi nwotwe na wotete wantwe mpra me tie ye se anajo bi kwa da me fra no a ye ba be ye eja kramo ye yasoma no ahmache so abusiafo so nko tone mamra ahmache no nan yo ahmache no nan eja kramo ye no na age ebo woko toto ho ni ana bibi pim se meko ho me koya abusiapa ni se won soma no na wono akra chitu se okoje amango 4 ahmache amango akoje no okoje amango baby na obuapa no kan se yasoma no yensoma no na mpratwe no ano no ana ya badu edi ona akotrantoa ana jantra sam edwamansam basa ase broki hat ya choma akeka o broki hat ntime broki hat ya choma dabi broki hat ya choma oba ba fi dabi mama kan sam cho se Mr. Bafo broki hat dabi wonyi ni na wo ba ni jaye wo ja wo na ahye wo akase dabi so ba ko bo jantra no eden yo twe sai mame lo ba hono wokunu a okofa kekaya baye wo eye de ade a kekaya ne de se no wa mo mesumi ni kekaya ya de anti efiri misisia e ba si fam nyina ya me ya enti dia ya de no de ma ho ene ono anenim se wotumi da bi wo na wo de ma wo na obi sa no wo onye ntum but wo de ma wo no ya de be na wo efiri misisi e ba fam no ese suro kokra efiri fam nyina anti me ka nyankopon me sori gina ho a gise me ya me tane me ho ba ansa metuma gina ho wodwo so na ba na me esese wo emu enhihye me pibati mutumi keka me se wa tie sa gonorrhea na asefa ende me ntumi kire wo de kwa hospital ame akọ hospital bebre ka de na kire wo ya wo me pane manenum no bebre wo se yare ben wo se ne anti wo ya enam yare gonorrhea enam yare ana enam yare nko aso kra kam sisi kwaso nyame ya misisi nyina ya me ya de ka de minim so what is ama e free se o free me nchen no enuro di misika nyina e to nuro me ye bla benam nya simpo a na koto nuro ana on se kasa ana on se atio na no kra de na ma me se obeware ana me se obi a wo kofa snap me ma waru mfi aduo no o ye no ho de ma ye ho de me no antwe pranda krokra da ama abusua pani nyansefo titimu ma ye ho de mfi aduo no watam snap ba kon e da beja nti me ba me nante me ko to snap di ko ja busuani ba ko se enka no ano no o me ko ja hene na akwaje wo de beja me nua ba kon wo ebo ho ye fe no ya menu o de beja no se o ja awade ana me senka ya me a me ba no ko to snap ana me dia ko ja nua ba ko ton enya se me ja no a enka no ano no o me ko ja wuwu nua na Mr. Bafo, Mr. Wo. And credit your why yanka. Bibisa kan okre. Bisa me. Be me na oba no wutumi ne da. Oba fefe. Yes. Gise onyankopon ene bedi madanse. Sabi oba bia na wontumi ne na oba waru mfi aduo no. O te bia wo ware ne de na eyo, but e bia wo nyine no. Eniememu ago kakrenti ama no as a one satisfied. Mama be do hey. Opa oba no oja awade ko. Bua me. Na me obi nware. Na hwe ko mekancho se mitimi na me ma ge bua me na pebi mame me ma ge me ma ge pebi mame so oja nwoko ti pebi mame le chiefe oba no se mitimi na ngu no Mr. Bafo me ma wo ge mame ge na me ne gala mame yire me ma yire what if you say
me won fie aduosia miensa Emma age sign now. me ye no 42 years it There be Ghana me pa ko 45 years me pa 45 from saying to 40 to 45 me pa 40 to 45. aye Okay, ekra ma mo adwuma. Ensre mani abre me ye adwuma mani abre. Bibia na se me say me pa oba 40 to 45 me pa cho say wo ye oba na se wo tie mi awia yi na wo hwe yewra or ye very nice man. Monyamfo ye pe oba 40 to 45 years e dia man oni won twempra or ware ana Mr. me war correct pa o wa ne say me war correct pa correct pa na se oba na ba be dia da adansi ama wo say me ntumi ne na ntumi na oba bie ni wiase a be ba wa ne mfi aduonu ya ntumi na no batena da nobody sana che enti utumi bo adwuma all right o mutim bo adwuma na enti sidai na oba akohoma wo bo akohoma sa wo hweba sa sam enyi me question na wo hweba antie ye me wa no ono ye badu me ma nyina di adanse se o kan so wo wudu edu me ya na me force ye ana me ma ye kotwa no ebere onya nsia no enka wo wudu ono ba so ba wudu ono ye badu to ba wudu ye nya nsia na me se Oma ye ntwa so emma miensa eye na ye mfa hodin aka no emfa hwe nkoda no okay inde ye me ana me ne dwene ho ana e hospital eni twa no because the pension de enhye danye bad okay na ye nya hodin e de ahwe nkoda no okay so what is that oba bie ni wa okowa no a okote wu a obewa wu fi aduonu da nobody in this earth ebi ni ho nko ba ya nko be san eti di na wususu say Mr. Bafo eye na dwuma won paso kama odrefo ni so correct ana me okay edu akohoma nso so a Mr. Bafo enye mema no a wo mo search ede no wi akohoma to eba mahwa wo hwa wo ma eba yere hwe si ye hwe oba wo hwe badu kama edi na susu sa badu be free wachie akofa mema mama ka asem chiro ka kire me emma ni bebre akwese mema no obi ono obi tenacha na ne ho afro no e wo wiase emma ni sale mema ni bitie asemfo bia na wo gya ne yere asemfo bia na wo gya ne kro e wo eye ni pasu e wo bi ni mumu what you say sir but wo a wonim nyame de o fa ne say nyame che no wo dia odina ma wa no say what you say de tie bia na wo fa ne sa nipa bia no wo perfect say what you say sir enti eye sa enisitiye o eye adwaman honhom ena ono ani nua baako efrantoa ebetana ye nkyembo ho wo kunu wono aduane a oton mekoni ntos na wachichiri bi atomekoni ntos me mpra ba no de ama no dabi yemfa ne de no nto ncha ne yenka ye de yenya ni nua ne de mpa sa mempa sa mo akosua mempa sa mako mati enti yenyina ye lemu cycle no ma yentrem enti oso oba no badu wono ani nua betana ho badwaman wo Mr. Bafo me pa cho eni de kwa so ya de kakra ma me wai obetimi apagya mu kakra ma me pagya mu ma me etiefo di enti a eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no no so eguso a wutie yenhye sede yewra Bafo ositie wo ye bema mmonyamfo wo hunu a ebi aye bi ba na se wo kɔ na se utumi so otutu ne ntuma eguso a wotumi so ye bema mmonyamfo DNT ena wo ba be ka kire yewra yi a wo gina ho oba one na atre fieduo no sankodan sia enya ne dia me ba cho transfer no yewra yi a wo gina ho yi enkodan sia badu wo be yiwa no badu wo be yiwa no enkodan sia papa wase enkodan anya odia ono na sem no na me start no entokwa aba na odika ya na say bia na wode bi me de na madwen ya me say ebi a ebufuo bi kwa na bia odike kasa so ade sa enso wo hwe ekwankra okay wo hwe ekwankra odiko antoa na odi adwamanbo ena ba ye no a me dwene kwa akiri no e ma me gidi because also in krom so what is that okay ebi kra wo kofa no no mpana ho dada 20 years ago yes so ni krom okọ okọ yaba so what is that oh okọ yi okọ ma me ko sin betete no
okwa ye was simberton ma memma bedidi matam somebody tamere adam say boni no timu a ngam beta say so yes obedi bosume enwotwe senkono wa ha mantetew ene metew da ban so adesa enti enipa ni bisu a adwaman no se usi abrusa krama no na wanye careful a obebo adwaman na wunnim before okwa ware no na wunnim no wo mantem ho dada oba fefe me kase na minnim no a na metwa nkontompo okay me yere na okam me yere okam no so no me yonko me suban papanti madamfo yiri nua na wode no maame na me ware no wo wu yesu so ya badu no so no madamfo enua se wa chese wadamfo nua sa na gine maame me firibo ho no nfanto na me heda enim no na wonnim no ana oba me nchen no so no ebemfie du nson no wonye basabasa me sa na madwene eye me se wode sa madam nim se wonye basabasa but ni krom so no okọ se wa chese ndi se ono timbe ka se nkwa ne madam se o mama gina ko se ebi kra no en prada da me ko wa no nya na wa ne mpra okọ ayi a okọ ho okọ kroma ba otimfa ho na de how many minutes obi ni obi da o kra so papa show o ka so okọ kuma se kra ba but anto de kwanwa but ma kwa akoba eti wo dwene kwa cha nge se de wono wo de ho no wo kan okọ ni kroma anto no a eto de bi otimi kodi sen na wotwe na before obekọ last one okodi bosome nwotwe no first no so okọ na otimi kodi sen eye ni de okọ a onche ebi aba 3-4 days na waba ejina eye no so eye no bi wa otimi se eben no okodi na kra enya mfom so ene bi so a okọ a bi adechen na waba 2 days 3 days no waba enti anade emfa na tenten ho na eturu bi a se bi a ebusua ye okọ a oni na chi ye oni na oh me de na me ye school adwuma enti me no okọ a ada bia me teacher fo nyina na ekro me call ya e be san tuka asan aba na ono mum adi na kakra e wo ho enkodensi a enti se de me si bisa elia no na wo se wonche wo yere so one be dabi wo ho da kopem se wo de call na se na eno call da ben anto yi da ben no call ye no okoye odi bosumi nwotwe da ben obetumi a chese bia last year April na say me pe month kro de 13th March 13 okay 13th March that was last year 2021 and okwantoa oda say yes and what they call him na okay enti na oba be bosumi be edunum oda say bosumi be edunum na oba ye ena obedu ya na osanse sare niema nyina ko antoa 9th December ena osi waja aware wodi ko eno ye 9th December wunti no o zan wunti no wonka no dabi o ade be na no be pake ne niema dabi so obaye no ena na we ni wo mu a mekoto adura na mama ni bi so ade na nya tokwasem kra enti okra no ebi kra nka onya ho blase bi se ja we di aba ebia say ni say na chop bigu mu a bi ka nka ankose de ko ye no waje tum say ya de on na de wo de waje tum na mpa no kotwe de de che de say ho so ade sa wa ja tum so akotwe mpra so ade sa ade be chema ko no ofre ewra bi ifa de sabana no na ba me dem say enka awade de yengu no yan kan nanka ono won kwantoa okwa nanka okoye ba ho na Friday abaya aduane simiye mama me na Monday ahomache no okọ ala me ka che wo me enu se so so obekọ a wonko ba bia matifi aduri anwumra bia adwoada ebrada ukuada yawada fiada me fa chansa kọta abeti adi anwumre na me da kwesi abade a matifi no emwa me te wo so obeja awade no okọ a onya awade no opa beti pa aduane bia mepe aduane bia matutu kwan ante aduane menye bia dokronokra ni saa kra metumi di ni saa so what is metutu kwan akota ni gel ne miamia bebre nti ba bia aduane ni ho no enkwa kra utimi no mda ya oba no wo kwa ya no ode nkura no ko ana ode omu jawo ebi o ho a oja nkoda na ha ebi o so a utimi di bi ko na omu nya de onfam ko nanu ya
we ni ba asem be 1 week ni ana me de nkra no mienu a no mteme nche no Akoma no se ye kan asem no wi a afa wo mo no me ye ma ana aka mienu mo secondary school no enne kro mama no mienu nyina ne pani no so oniska mama no bi kitwa so bi se nkoma ne kakra okay so what you say na se oba no call ye no boko antoa bosomi afi koye abosomi nwotwe no wono obesra woda ana ne nyina mu no wa mafie da wo ana na wo kɔ ho a na wo kɔkɔhwɛ no so wono no onya ba ma ni bi enti on hyeda ema oba o mpre no de but me nana time bia me kɔ ho se what you say ekosi se da ku bia o se bakase cha na maame enso na ya mpa okay oya oba wo ne natna for the past 20 years enti wonim sede ne ho esitie se mekasa wotimase ebra wo kodi abosome nwotwe wantoa na oba ye no a ukọ ne ho no wo hu nsakraye bi e wakoso akumanum mekasa eni bia de mu ya ndi se yare a ne ha me no ene mu ye meka oba ne ho like hu nsakraye bi ho because oya oba me se ebia mekunu mikoye bibi kotra baby me be obehu because ono ana eko but hu sakraye bi wo ho but awari sam de okay ye woni ma bebre dako no oyire tiwa na sakraye ba badu hello aba badu mame oba pana pom te say erade adum me ho de nchama kamfo oh oba no atamfo na bi ne de he o ni ta bia watamfo mame bai ro ka ti pa nya do wadri ye de ya ne ye de pe de watamfo oba ukunu ni Mr. Bafonket ya me ba ta mi kunu dada ye de ti ade ni mi kunu oh waja no mi ne ga wale mu ja wari anya fe sen me ba to mi ja lai this year ya me ba last year 9 December mi ja wale me da se nti e wuja wade ne mu nsensem yebra bafo wa ha waka nsempi opache o adie ne si ya edia wade ja ya ba me bra bafo etimani mu sesi ya no bedu kire ye mu kakra me ba to you mame ba to tanke ja bafo me wale no na me ya kwala yo 18 years no be wale ni obe wale no ka sense ni maye miensa na nira ka baby me bra ele yon kono ni ode ne mame me ko ye na obua ma ya nkono ikodu ye di bible so no ka na we de baba e o mo ba sa man ka ketu amenwoda ma tete nkwara na mu nyina anyiri ene ketu akọ 24 years na me ne tie ma me na eyi me so se ma me na me ba cha me de Maa Akos Maa Akos me ne tie no ye ba pese o ka ja bible se bi ma ka bi beton so na busiafo nyina yi papa yi mani obi afa fa nya fe o ma me kra tere bi o wase yankwache no bini amu ka tere mi se tro no mo ne furu yenti o mu ni asem bi so nya asem a won kodem e ma me di ma ho tere ni ade e mi di na chi e di ya kwanya se ni na mu mi ana mi dina ye e bosi aka o di ye nyina mi ana mi ye chi aka na e ma no ni ye adwuma ta do ye he ba tere ni ko for the team ko bubu ni enura ye no be no anu na me de atoa no ba bia o wo sabata wadwane 7 years no timi mani kurum enkwara ni nyanka su mi so enkwara ankono no gumi so en wa shim ti kwan enkwara be fa so be di drum de ba iwa akora na me gugu na enkwara me di me be me ye adwuma me brebe ko fim se kana o be fi o ba ne te so bi dia sei ana ta ya me re bo ami na se die enye man ko ye mame na nka ne na me ga na owu ye ndi school enti bu ami ni enti school ana me ye ni ame di me man payin ko mi da be na ma wutu e di me man ti cha na na mfie e pe nkwara ma na di school ye school mfie no che ma me ya di ani ye wona se wonu ye eyi ye ni park wa be kuru ma che nkwara nya baby eni aguro ana se sa ya yen ko di bible si e we si ne fifo what that I do see man 100 million. Me mama boa ni e chia bo se for front. Ya to front na. No the front na man 124. Amo ma to front ye me si ana me no ma wonu. Wa me obi ti.
And what's the media here? Send it a little. A woman, coronavirus is a year by. And was she. Or call by a diamond in Madame. Incidentally, Chris. Nana, what's the dining in my hand? Papa is to make a food and in the one so science by me. And so ever tired them with you, what I'm so to. This minute you hear you are moving, you need the amnesty can't lay behind and I'm today. I get a degree, I buy two or ye quench. There is what you got a musa back him. And a musa de G dining in a boo. Now they made them free their move here. A while that I can change him. About I come back on the back in front of the knee for today. We free and a year, man, and a name. The name of 1 year, bear man and any them. I know bear while we are them up away and someone started to walk on the hour, find a creature and your man and do on Waco. The name of what said, we sometimes say, what you need to make a guy so across to a calamity. Or sorry, I know I found a bad in Woko. Nammy, as you look at your man, could I be true? Of course, the minister can call back no more one to the Aquarian and see it. Now, man, once you saw Santoria and your man over every boy. Abraham is the Namaton for Mummy and Namaton for Mo. In a few being as you hold a man. You can contemplate. Papa, no coin, a common and I'm much no money. No money, I want to cut the horse. If you send it to me, you'll be a name of war. Namida, then let us water to me. Then I may carry out in many. Sorry, I know what you. It's a manager on the theatre there, didn't never know before. We can tell you banana, what is the most room? And I'm the bad crew. My bama and my American and Nana to her. What the name, what are the force? And I'm the man who's on the north of me. I was on the mission in America, and it's little copper ember. I played and 450 in American day, walk with me there to sell. A Jamaican here to sell, but and they are said to find a good minute of the bush and forehand. And Yagro. And I'm so familiar with the young one. And we were starting to go so I didn't go for by the part of the man to never. And now, one night, Mubu Yenin, now who could do woman, Hono? Never saw mammy. And see, one night, Mubu Yakrano, and for no, I me has a sea, Mary. Now, as a credit, you said, you bend the bayish one more to him. And now, with the bandage, a bandage, 9. If I try, I don't want what question one cocoa was so. Maybe I know, Miss Atalia, a month for who say, or Barney Pry, it's Mama and Crofo who why, Mammy Uncle. I don't want to pay Palata to be a mammy. And I'm a young Miss Yaman, Dana, what a man, and not where we are said of a paper. I guess I don't have to pay. The young man in the heavy. I said to Papa no heaven and was so just that I knew what I didn't pardon. And I managed that I bring to keep and dear John Dickia man. They say patterns and so I was under Padasinia, and I will tell you, no do to made a mother. And in Yamai, the papa pro with the cat. A bat or may a man and I, they pour back with you. They young one, I will say, or pay a German, say ye, a German, they ye, a shower for me, Mabusian, so what in a man and now. Ya could not a new where before not in my bahan. The mammy could even watch the young. In the quarter, I made the idea, and your mammy could even. And what's what the gonorrhea, I know. Not what? The more planet in here, but not what I said. They said, I tell you, I want to know why I find to now. Mamma, me patrol, Uncle Yentin or the bind to the don't worry. Ebi you so enti ya hwenti hono de fa hono to nchen ma me kakra why Anti say bisa no ya bedu ma ya den anam so bekuna ma ya den na so bekuna me say ma ya den na so bekuna woni umami musim bekuna ni yanko ayamo ankasa ya bedu antwa latino so ni tiaseo umami meba ya bedu wase wodi umami ni papa bi wose papa ifa say ya so baako malam ana hwan ana of a chance wa mo so mbekune bisa ma yo mdai ya wase wo malam of a chance no umami si mbekunu no correct na me of a chance ni ebi ni abema eni malam ni na mo ya ya me mamu
wɔforo kaa dɛbi ɔbaa ha bɛdi ata ne mpire num ɔbaa na ɔbɛgyina abɔnten mu yɛforo no so ɛte so ɔbɛhwɛ maame ada paa ne wɔkɔ sɛbi ne maame bɛka yine system ɔmo ntumi nsira sɛ dɛbi a wɔatu kɔ no mapa maame aberewa n'anim bɛyɛ kɔ ɔbaa na ɔbɛhwɛ ɔmo ada paa na wɔkɔ ɛna ɔmo maa ne wɔn pɛtɛ wɔn nim wɔsi abɛdi saa sɛ ɛkò bi mu a ɔmo bɛboro no ɛboɔ na ɔmo kaa sɛ ɔmo bɛboro obi anka sɛ ɔbɛku no abanko ho ɔno kɔ ɔto ɔno obi asiri bɛrɛ ne mu yɛ fɛ na woka ho a maame pɛ mu ɔno ɛsɛ yabadu abanko ho okodi bosume anwotwe no ane kwa me kopa ne kyɛw sɛ de esi ye bia no anya me wasi ata wonya nyintu mu ma me se me kasa so tie me a me kasa bosume nwotwe no me kasa tie amase no ti me ko me pe nipa ame kopa ne kyɛw ansa no free antoeba ɛyɛ no korɛ na bosume nwotwe de obi na yiri ba kodi me bosume nwotwe a ɛyɛ de one day ma no foma me ma kasa tie no enti anti busan sɛ wɔse nkwa ne me ma Mama ko so ayi ba do ti e wa na di na bo ja na mi su ba nya ko 3 minutes na e dai onu e dia da 70 years na mi tena wa de papa na ya da de tie ni ka mi su sai e dia no di ye mi nti a ta tie ni ka de mi su ba su sai o kwantoa oso akodi amangunan akodo ba manche na ba Mr. Bafo broken heart ya chew dabi what's be anta sen dabi enter sen dabi tobo Badu Mr. Bafo me fa na wo fie sen Never 18 years. Na wo 18 years. Ana motina afiya mu na muja aware. Never time. Ni suban wa nyina no. Wetu me ni natena for the past 20 years. Mama, we kwa ni me na nyama di so no na do to madam so anim say. Ni biri ni dem no ti bi ni me tira jama ni yemi atena ba ko bewu. O na chesana wo nya wa ju kwa senka wa de no bejai. Nature sanka wonya wadwe kura so obeji awade wa no le kamu no me wa dance ni wa de kotu obi ani tena ni me ma free dem aba ku bewu ma no ba ti de oba le bewu mi ni diri nkum ni ta asema na no ma sere no se ti na se ba ku afiri wa ba ku bewu me ba ni ko mu kwa asema na ye ma di se me fanko bi sa no ento kwa na me ne ku ya me ba o ka ta kwa mu me na me ba ye me ba ye me wo pa asra ni se wo mra ye ku ti akwa fa se wo mra wo so de o ti ha Romu hano nyade to baba me fa no bi asu bokume ni bada yi oba ha oba ba dokume asem o ka tire me no obi a usu ba dokume unu nia usu ba dokume na bada yi sa be ne to wa doku dia ka ne sa koma no ana ni ya ni sa me din sa ne koma na ma ni ni su ba go ni to ba wa na butia ni dia tu o mo sa ni ya ni be na wa ya papa ebe dia wa ya ni ma nti me din sa koma ni ni ya no o ni se ba fo sa ne je obwa so bo ukwo ware oba ibusu ni bia si obwa ya bedu wonka ne kro wose asema obekama eburonya bontu ko nya na wonka ne kro ni nipa bi me di nipa bebre ya de kam yenu ani ya de ko ye mitu mo bia bi adesa me de kam yenu me ka cho se wose mayo den ana so bekume de amri ba ni se wose nkwa nya me ma nkwa nya ho ama Mami kudiri ta ta wo kwa na me tsara ti so amebo mi so etri na juma na me ya me de sha wo ma wo wo leba woni nta de ye si lebo bi ta nta de ma sha ne wa he wo mu ne ma ya ta te kwa ti so mu di be ti ye di awie wo so wo hwe ne ma hwe wo anka sa bo ko ma eye bibia sa be ma asa be na wo ya be de wo ka so wo aduonu ensia ana me ko twa wo me se me se
obi beto won fienu yabadi 5 years mo bi ngolu fienu yabadi mo bi ngolu fienu 5 years obeto won fienu wa obi ati won fienu bi nda won 5 years obi ngolu 5 years da Mese obi a ngolu fienu da Una obobiye una bodo adamanto anto bodo mfedam Mese obodo wanto ya na ko kan so bu woni masie woni wo se obi ewu suban obi ewu so ba ba ne to una jantra na ko anto bo jantra aso jantra na ko anto bo jantra na bo na de wo una bobi ewu so bobi jantra o papa janda ni o papa janda ndi o papa janta o papa mba de oyi na we me say me janta ndi papa janta ndi papa me pa me bo na me bedu jira so ba me aka yo so ko bo jamai ba fo no ya do ko ni ma te na wu ya o ba ko se brago me ma bia ko de papa ya ko ma me ba bedu jira so na Mr. Bafo who wari 18 years who ka che ne sa wo ma eyesan madam bedu jira so ma me mon control wo ho ma me mon kan che nsa wo obi ani ni kasa me do pe bi on bango obi ani kasa tuni tem no be ma ne yem e do pe bi on bango Bafo wo ko fa be who ka che ne sa wo ma say madam David ma no wo ko fa bedu no who ka che nsa wo ma say na me wo emma be se enan sa nkoda nan no kasa me disie ya na obwa ka che ne so won kra nan but ewi a che na wo ma ye nkono wo bia ne maame dabi obwa Mr. Bedu Mr. Bafo obwa wo se wo ka ana me kan say se na mba do obi a ono akwa na kan se mo ba bi onko fa nmara ana me ko fa wo so what wa na fo we yaba obwa enya no kre okay wo ma ye say me edipe wo se mi ko tiewu tie o Dabi uko wa no no ka che ne se wo ma ye say me de me ka che ne manya me kan nya che no obwa so wo mo dodo ye say so me ye nsuo sa na me ka che ne ebi ko ni tena ho ene me nkwa ne sa me mpesa me ma do nya me ka che no o ka che ne se wo mo ye say so me ye mi rafi oni mo ma no me say me manya me kan nya che no na me de ka kire no akoma no enye sesei enye dia wo ka kire Bedu ena me pe dia wo ka kire me na me pe o ma ye say sese me ma eye me ne ono awunsia ana me ne ba kono so wu ensia ana me wo mienu e ka ho dada enti wo ko ware Bedu na wo ma ye me kan sa me kan nyina che no so se munsie na wo nya ne nwo ne dia no se waka no enti wo ko wa Bedu na wo ma ye say ensia woni wo yiri no wu no wo say me ne wu ensia ena woni ba fo wo say fio ensia na mienu afirim asem no tie ni o ana me de mienu fra bonten be kan no ko ensia sa na tie me ne me yira wu ye no na wu 6 but na 2 afirim amana kanan ti me ka ma ye ensia na mienu so abonten do be kan no ko ensia sa na tie ade no ba wo me ehwo ne de me won kire mu no entomasum we chemu ni opasa wo de but one more your ma and then you are denying your children the whole me my wo nyina wo me nchan the whole world as a would deny woman be me ba bie no me nya wo mfie o me ma no obi a wo mfie what I say obi a wo mfie ebi o na wanyini ba ye so no aware tie wo bi nyina okode ya no okọ oba the first say wa doesn't mean and I'm say where me ba so yes where me ba into omo your ma but me person wo ka ayi Bedu bebo me ti me person wo ka no kra me sampa me ka che nse me ma yese ba wie ye me ka che so me ma ye nsia na no mo ye nsia na no mo ye nsia mpa no mo ye nsia okay aponchani wa ye behunu ne ten sa so yes Bedu ba ye behunu no kra wo mu media me pen okra no Bedu so onka cha osam kura nsia ne nyodia waka dan fo ho waso ka de ya kire no so ka de ne ye se nkonto pulo twa ya na me de ya na sen
ade na aka kire no oso ka kire so agyantre no ye dwaman for dem ono me ye dwaman for dem ne nkura ne nyode so se nyam de ade a e na ode ho na adwuma so akobɔ na abasa ntu kasa anje metuma je adi also worry we 20 years 17 years we hunu no kwambɔ ne so oh yes yeti na se wo dwaman for agyantre ni dwaman for so okotra ntoa ne de no de akobanya ye no a Akoma 7.9 F makoma mu nsam dwumadie no no an waso eguso amutie no oba badu ye benya wo papa esan se asam we no anu ade 3p garlic mesha masanja tum adru no na garlic na one ye de afra na ye de aye vitamins minerals vitamin C ni nyina no ye de aye 3p garlic mesha enu ti bobo de na ma wo sanka bi edura ya fancy jaso edura ya no a edura ye natural wonu mu etubi tutu ya de ase deku free ho ebi sama biem 3p garlic mesha nti ma wo sa enka bi na wiai wo menses no o blood pressure no kosoro wa ye kese dodo sade be na ne stroke ntehyewa wafu na ye kese abro so anampo sa wodwon so a utu se wa ya ase na hyehyew won ya 3p Daniel ba Mr. Kwalenaka ba Pedang and Angelo for Pure Natural it was 0248928824 0248928824 na 0201 000021 0201 000021 grow fine mojadro mojadro papa chasa wonu mu a etumi abua wiye pa wo betumi adidi wo betumi ada wo fichi kwa ye besisi so wonan no site titi asa ya wanyina yade wanyina ebejai grow fine about on Mr. Kwalena Kastamrom smart ba friend mensa ba Pedan pure leaf chemical ni eba show biamo me pa cho de gita ba clinic na di grow fine ba ye Dr. Grow Fine friend no I was 0244 596532 0244596532 raka clinical method ye de pakum capsules abega so memedru numbi Janikyo 442 medru oba numbi nensis wakoso kumenum van capsules no eboa wiye pa se wo prostrate no ebekwa dwonso wa yase wo ya vi ene van capsules se yedru no medfagen emoja ntimi ndi afusane ye woni padua no mo woto asegwe fa na mromu ekosu nantini woda na dwa wontumi na arthritis mo amuye adwumaden agodifo ma ne mema no modro medfagen capsules akokrani abrewa no mu a oko jogging anopa raka clinical method kumase alababu abu station e won ye wa Yanisco school house and edition mo freyen e was 0248 885040 0248 885040 and 0244 1832 and 0244 183230 Mr. Bafo Obafefe bedu so obeba na mom wose enye se wo maame ka so wo tu kwan enti no omra na mom ne namu buye ene ma ne koye because what won chen no kapre wa me nyina oboa antina mame papa mbazo kafra what bomb mato bomb nyame fa papa what bomb mato kafa me pa cho to bu na se ntokwa na se wo Ukraine ento bomb kafra de Maa Akos me piesie dia tia ni se me nkontompo adi nkontompo me ntwa bi enne na matwa bi kina we ni na mu bui se na me bae o hwe no me hwe no bebre ama ansa to na ofiri anto eba me hosika wa no e ka ne obia busuafo no je because me de chaupa na ko pa na ma me se no ma me di natem o te so ko di busu me ngotwa mpa me kada one day me kasa tia no busu mo twini mo ti odi am be se ba di natem ko pa na cha sam de ba me ko e ka na ombiem twa asam de ba e no kra ni bedu ye no ana me ne ko da e ka me ne wona otwa ye na ne bu ya no sa ene kokotena ho e ka nkitingidi bia no se ne bia e ka no ko ho no abo enti wonim se ne nan na abu enti no ko ma me dabi o me hwa no toilet ne na mo abu ma hwa no ama ne ho ato na wie asate no amo me ka nsu amenumi ne ho ato no ama afei wa start so no amo ansa na wo kwa anto me gidi ba me ka me nan me ka yakopon bo so ba wo ka wa asem mu eno wa am me ka nko wa amem sensem de ayi ebu na grafi but baba ya de ama wo wa hwe no ama wa wie
wahwe no wabɔ ne ho ka uti because obey kra ne na ye ne ye age seturu bia wo pagya no okay oba ne nan ne de ato so no very nice woman wo be hu se no wo yire oya fine oya fine when I share no man yes oh na also say no 18 but no 19 me I na 18 and no so was say na me ni ma wala me yire wu I'm 40 something say 40 something and I go 18 oh yes 40 something na 18 no 19 okay 40 something 19 no 40 was 42 me saba for now the wunya ma wo mo ye wo yi na 19 there be the tie ne say so utie me a me kan say me de no ye de ne che me se madam funi a ni nua ba no ma me wa no wo su ye na the same thing okay sana tie all right enti for said ye tie bia no ye se amagane amaga hye huna maga ho was the butter of the butter ochina aguro yi besonne enu nti Dr. Mafo Infertility Herbal Center. Dr. Mafo Infertility Herbal Center. Make a phone with your mouth. And ye be a what ye now what you see and when ye oh no. Esa some what the best and fear me do to say your fruity a bit ma. And send them one near Churchill. And now for who are near Pimuakutia. And Kuma Fossi Bobo say when a woman your bearman, why na your bearman will feel. And your mat would that one not I don't know what drain. The baby away ya Dr. Mafo Infertility Herbal Center. Womano ewa Dr. Mafo bobuano kwana kofa wonom open ta for na ana ahinasa na chese ubenya ni nyina bi Dr. Mafo Infertility Herbal Center eho enda awo ukwa ubetumi enye bi ye wa doctor for ya wakwadru ye papa ewo awo nsem awo kwade aye osi akwan ewo be ma ne ho ewo oba ne ho ya entumi ema wo ne ma ye yini nyina afri ho na fe just awafo no ema aba ma chese ni je so ba low sperm count be mo de boss wa 1 minute 2 minutes do junso nkuruma be ma wa ye mrempa mu ye the local herbal medicines ne say ya de bibidran kasa ene ye de besa ya de am watumi anya ba wo be wo enti ko Dr. Mafo about Infertility Herbal Center. Dr. Mafo we de sabe bonini ni ho ena kra wanso eni ho na wo ba ya baji skaketu we bi atonso esreso ya ben the Presbyterian School atonso esreso atibiase okay atibiase esreso atibiase ya ben Presbyterian School ha fra Dr. Mafo 0244 411099 0244 411099 and 0277 74 16 18 0277 74 16 18 Dr. Mafo Herbal Center awofie atifo ye twa ye homra ye ba ya the second story better so bema efisa wo fa rocket me life me mpa ma asem me yire no koya na me nkofo ba bia ndo wakọ enso wakudi ni busu nwotwe no ba na yase mu ma wanye chenye wogitum me nkofo ba bia na ma kofede oba na nye chenye wogitum se yampa ne ma nyina nim ne ma na fra me yansa busa ne ma sie nyina nim wogitum se mpa na kofa bi okay what you say ade na ade ye no ma na timi gitu mu sa oh ma de ma nya hwe oba kwa me ne tra dem busume me mo mintin me di watem sabe wosi waja wade na okwa me kwa di agro na makakunya aban semana da bi ote samtim ne tanda bosome ansa na bobo ne ma no akwa o mo kase ne ma me so ma na nware odwira ezie ni no no kwa so ma no ba ngwan bi waje ne ba oni me ma me yasa nketia yebekuno wo so wa yo den me wi ahwe me kofa de ntim de mba wo se me yom bibia o meka boni ban ena mai omo a omso ombekume na semia na msime jano ana me tosha bi ko ja obi a abusuafo no nyansafo wom enti enkombe tiase se no ano awade agunkuro enti me ja awade onko da bi na ya bonkuro na yesiesie na anya yi a yagu no dia koba ne se oba na koba na dwaman na makoka waja awade matiase waja na matiase
na ekum no ho asempa na hia mekese de toso etwa to se akwada no wo se nya me mane wo mu mimi ni kote a ye de wo ba hey mi ni kote a ye de wo enti papa oba fefe ya na awia bo kakra nti no ya kwai o se mi ni kote a ye de wo ba na ye se enkoda ensia ni nyina anya me ba oba ne se nkura nsia ni nyina anya me ba na ye se mimi ni tie no enfia lamte papa me tia no enfia bionu nyina me ne tie no na wo twetwe mpana na enkoda nsia no hwan ene anya me ba oba ne ye friend se bondi ma ye fa no ya badu Antwa de sia ya bedu antwa wasim kodansia nyo dia wasim kodansia no ebie no ye me ba wo ba pani adi san dia na wo onya me kan cho san kra ne nyo ma first two ni nyina wo ss pani na di san me say me be se boni din me nkase wadi wo de san o me mpa wo mu di ni mfie na meka o ko be mfie be edunkono pani no ko bia mfie edunkono ena de odi ho so be mfie dunson be dunson 2 years 2 years 2 years intervals na dem wo ba na sen kodansia anya me ba na me sen kodansia me ni kote a ye de wo ba enti me be se ni busa ye ba di se me ntoma kakra ma me busa ni se me wa no mfie aduoni nyina ena wo fa mpana antoa ene wo ma wo mfie nkra ana nkra no hwan ene anya me ba wo kasi wanim san kransia ne nyodia na wo di kodi da be o kasi manim bas feature ko me wa ba kire wo kasi manim dwa adansfo ho dwan se nkransia no enya me ma mimi ni kote a de wo ba ejei ni se enti no me de badu ba ha se no wase wunie no ebi ntua ho na ewu eye wono na semo eno na semo emse ono ye kotete na bijan abijan ene ye kotete nti wonim kotiem mi de mi enti wonim ko frane to maka krama me wate me dasi enti mi ni kote de wo ba asema anti fefe ye o so oba first ekwa wo benyin san bra me bra ye wo akoda no me ko yin fi hospital de ba ye me de to mi ame ho o de ne to wa wo ho mi sa mama miensa ma miensa na ko tese kase nipa nsia ni nyina nya me ma entimi de ba se nipa nsia me ma o chere mo papa na mi siw ba ma no me na la ya kasa mi siw ba ma no dia general kra wa lawyer mi siw ya wa lawyer so mi siw no a se won me ile na wo enkransia no a no ho asem ne ba ma na ka ansana ehwe amahwe wo mfie aduonu nya no wo matua meka na afi nipa kumu a ne maame ka ho ne maame odwira ukọ antoato tene so a ne maame efe odwira o to tene so a o ka ho bi one malam antoa o ka ho bi ba ko of a chas o ka ho bi ba ko de ye baduna ne nim ne mpra kura na o ka ho a o mo ka se o mbe kome no enti we say my report case o ko the police station okay but enkoda no efrem a o police station de me for maame nko what you say sir so debi o e was do amko because so much threatening will like sir but case that's what call the police station man now yenko yin free that's what call the police station e kumasem won kwasem na o life you be the whole world nyina hu say me nam we bibi to me awie anadwo ye badu ene ne maame ena antoa of a chas ena malam say ni pay ani badumpa ana bopo say ombe kome evidence ben ena wo betumi ya kire say wo yiri badu ne mpra no de wabo ni enipa no a o moka no okasa na o mokasa no mema no ye miensa na mienu din ena baaye ba ko ne ono anim ena ye mpra so asem wana waso eguso awutie no ane de bia maka kire wo say Maa Akos metre dwamu sei ya na mashembo ne bo no wasa brebia no medi so se mama mo update de afa ye ba ye nana ye nua ye ka kire obi nso piesie little kwaku ho in fact the tiefo aye no ebro adwene ene ntiase so enu nti ye gusu na ye kase twedi aponyankrompon no ankasa ono a na yede no eda mase
ye nyina yeda mase mu amu wo tokuro mu mu amu wo ntwono mu amu wo manchwa ekua baby bia wo bia obi ahye bia ebi mpai bo ebi he se de bi be cry si afre na wasi ebusa little kwaku na me ko baby ma kwa ya dio little kwaku na nya nkwan little kwaku na asiri ma ko nya me nhira no ene se yeso so nya me nhira mo ye de damasesa na me dwendwe bibi me say ebra little kwaku o maame de no eba ye no se wo ye ahia untumi nso ni mu se wo ye ahia pa se wo ye ahia na nka se de wasi aye no untumi nso se de obi wa na afi na ne de nkan tie ma update na wasa ye ma onipa kro ni hunu se wo ye ahia unso ni mu because ne nkuro ni doso ni tiri hu ana se de ni padua si aye no nyame ani mu nie eya na ye nkase ya abatan but wo ya ahia untumi unso ni mu oba onche kra wo betwe wo kaka ne ma me ben wa wo betwe wo ho ena wonim se bia enye ha ena nyame directe o maame sisima ne baye ena ye baabi nso a enka bia nkomo nso ni mu anasa akra ne anka wo mo nhwempo maako nka wo mo mfa wo mo ani nhwa akwala no beka say bia we brother so we nti ye say ye airtime ayede we kra ye me no ye human interest story bi o wa we ye de obewu ano de sa ena mesa dwene hunu say enwa se yene ye program we no ye doso pa die nti na ha no de ne bai so wode ne ko baabi a ebia na edom a wo ho nti baabi a de ne bekwa akwhye no enu sanita mo nso kra ma yemfa ne mra no na wafrim because se ka na numi nansa e ka le to kwaku be frim maako na se no kra no we ni kan amma ne sika se oni kan emfa ne nko hospital na okototo no bi ho ma hospital na ba no so when ni konfanoche na baba na adechie na akra we wodi eye obe akra we die se de wunya edro eni akokoduro e ka sa akra we die manfa me nansi hontem akra we ye behwere no enti se when ni kan ntua na monwa aka akra ne yenya no akoda we wo no wonom no foda enti wosenka na ne sala togimu na kodie mami sika we ya wode manadie onu a wonom no fo akra so aduane so wonya na emo dendenden no eno no wosese bi egu nanum akra isusu ayi how yamo that time no amole yeto na bontin amole koko eno na ode ma akra no na wonim musa bontin mole no so bo se mu aka good and again akola no se na ne ma ya nti no aduana nka so na ode ma na enko nti so o ma no koko but enko onu so nsuo so a enko nti je se akola no basically bibia ni yem onu so onu no bibia ni yem nti na che se akola no obre akola na bre na little kwaku in fact na obre na de no se die na wo hwe no ne se die ne na se aye hyem na wo shomu na atom na areho na afedie nti ya de no konfanoche no na odidie no kama a doctor for ni nurse for konfanoche ya da ya nkrofo di sika bai se yemfa enhwa no ya da wo mo ase na ya da doctor for a eni nurse for wo mo so konfanoche ni ya da wo mo nyina ase na ya do mo ase maako na yenwie yo enye se ne ho atono ne ho tono nyame adom ye hwe se sei ase wo ba mu nkakra ye fa sese na ne yare no 100% ase sei yetumi ahwe mu be 60% enti ya ka se aka be 40% ne ho tono kra enti no yade no ewo ho waka ma ye hwe eduro ye de ma ne no ye no ayiyi eni yare no ewo ne hu na dua mu amane ni padua no aye soronko efri se onu munuro no dia wona yam ni nyina yipie enti se wo hwa se waye kama but esa na duro na wo no nti no sei na aya yi yade ni nyina apie ewo ne ho atiefo nyame nhiramo ya hwefo nyame nhiramo mu wa chishiri bencha ye nyame onto no mu wa nhiramo enye mu a
nka little kwaku nko ofirimu nka wonya ahoden na nene yi ya bra kofa no twetwe ye no wo hwa se wo sebe wawu esu no onya ngui na nkwa achonchon me pa che wo ye de we yi na ato wo no ye hwe bra sika ye adwuma yes ai boy ye adwuma na little kwaku akora na wo suo no eno na esere no sika kasa sika ewo tumi akora na wo suo akora na wo suo no ena osere ena minim sese de wa akora ye num minim sa akora yi tumi sere ma ne utum nse ne nipadua nyina wo so ena ye de ne ba ye ni o na asha che wo chen Nigeria ni o me sha che say ye na wa botai wa sha ne che wa bo ne tai no wa je ne mpaboa white na hye no no wa je ne nika white akora na wa da wo na no wo me pa cho wo no nie oh no sika agene nkwa tumi aye no sika agene nkwa wo mu de sika bai se ye mfa hwe akora ne yade no little kwaku esense na sika ne ye de wo se ye na adansidi wom ye ka se obia eba o sande a o mo mpaye bibi engu sika na so de hia no na afe na adansidi no ba Ismail adansidi no wei eye enra adansidi a eba wo mu yi sika bo akwese fashion yade ogusu yie si fashion yade mpai bo mu bogu so no ye ti adansidi no ebi ma ko medi dasi bebre e fa little kwaku hu chese the one o mo de ne ba me hwe me discuss me phone so say me send na bibia bebom na ma chese a free madwini na we na ne na answer me to home na am say am face come to me phone so mam na me send ma a little kwaku na me so mo watakwa bo so janshi ya from Mrs. Akoma me to was na market nyenye me say ya na me say me phone so na say o ma me here na me send this ke ma little kwaku me send 100 Ghana na market no me send it ke in do by 25 minutes or 20 minutes na man bia ba obegina me ho ma at once 1009 something on am say na me your dog little kwaku ye hu bibi woni mu say na me e de akwara no be ye adwuma nti obi an fi pepem na onye de onji bi mbo akwara no na akwara no nyame nim de ode ne be damase wei eye nipa bi adanse a enra wo frame wo de 10 cities ene ba ye say yemfa moa little kwaku won na dance a wo die ena no na obi si ni sika odi kwotua school fees ena oyi bi 100 cities oh okay 100 cities ene ode ba ye say yemfa moa no little kwaku ene na won adanse di a wo di na dwuma obi abegina ho atobi instantly 1009 what be so send this cities and crowd you see Canada was send this cities na ye ni sika what di kwodi die na bi ni ho was send bi ye no okwo nya 100 Ghana wo form yes sister bi si no wo ko school wa brochire na eniema ye just say was send this sika ba ye no die na ye osi akwan no at once na brofo bo mo nsem ma no baby a wase wo ko no kra na afa ye so nko university afa ye sentia dance ye foforo hey Maa Akos any Pastor Julius any osofo any adwumayfo nyina mitiamo me say sa little kwaku no munhwe ni yie na enne papa bi ewo ne ho me say madam fu be ma bi wa abrochire madam ne ka se onye madoye kakra na memfentia medaka meka odienne meka os next month meka os chafe de me friend cross wo yare ti meja ne frɛ na meti me ba bia na me apo metua me dan ne ka me se ade nyame ama me Friday no na me se me se ne 10 cedi ama Maa Akos no ma no na ode etua little kwaku ho ka ne bi me ni bi siska me phone so nya 10 cedi me hu message na I say 50 cedi na me say nti me say minister ma me nko yi 50 cedi obi di acha me na empre bia na bi ma fo na akote me tam de ko friends mobile money say nye 50 cedi Maa Akos 5 million and 20 cedi and 6 cedi into 5.2 6 cedi daso 5 million and 20 Ghana and 6 cedi
nipa ko ni bisa me say onyi say wo mame na me say say 50 cedi yin nyina mame was it there bio 5.2 and 6 cedi na me say na kola letre kwaku no oye nipa beye radide na be dia asase so senti na wengu Maa Akos nyankopon ni no kware ni me se me hurihuri me de ma afi se sika me de Maa Akos no ma no anche eni beye 30 minutes ena me hu sa message o mi fosu nyankopon ni no kware ni eye me wonwa kakra sakola no ni hu ye hu akra no ra wono so Obi awase agume sese me dwine ho amenti ase mi hunu bi da obi tem so say abruso eno me to me se na letu kwa den na Maa Akos no ma bi da fon kwansam na nyame de ne ba yi nyame de akra ne ba fia for purpose that me who know because abro ma dwene me tia Maa Akos akra when one year wonanti say na pomede no be say the egu ne ho no everywhere akasa ye be man nro ya be man apomu ayeten na wotu ya wi say wonwia onanti woni nine ontimi ntenase mpo ontenase krai say wonu na ye de ni sisi nkakra ebia chese ebia na say awose egu Maa Akos awose egu me enti Meba 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 woso ahoma no na ka bibi e kire me ebi so na obi so ewo bi woso ahoma no na ka bibi kire me WhatsApp 0245 301462 0245 301462 kabibi kire me sisi a Maa Akos we na kire say nyamedwuma no ebi ye papa o se me da adaja we mfra me ntoma ekomode me wa ma maduane ani se na kire say de wo bedua bia no wo betwa gise wanye jise wanye wei waji wo bi nkwa enti de waka kire wo nyankopon no esese wo ye for dance die bra ka for kasa ka wudi biaba we wa dance die WhatsApp number no egu so me se wo so ahoma no Maa Akos sei na asie sei na aba sei na eko me se na enyankoi oh eti bebrebe nyina na enyankoi enti me se wo de sesei no frame 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 akuya Maa Akos woso ahoma no WhatsApp 0245 301462 0245 301462 woso ahoma no audio adansedie ni e fan kire wiase man say nyina say se oya adoya unya ho mfaso unya ho abambo enye no ko awo bia na asem bi kura baba beto papa mroso aje yensem na wo so na kra ya bedum aje yensem se de se be ba no se obi kan say ye betumi de adu sam pempenso ya ye kra nka enyi ni nka enyi ni enti adanse ende ma media general the leadership Mr. Afo assistant of Maa Akos Sandra ya de bi ye ni Maa Akos ne wo fi ha ya but ada bag eniema shemu ma that was side 2 million car so se Maa Akos monfamwa se die ye ma me first owo abadaye Sandra no okoba ma sign na ba sign na ko obi e pakra ne nkwaje Kofi Asante Mr. Matthias Mr. Fonom Iba Daniel just say ndinu kwa memo media general ye be from so ma Evans news editor kase bobo ma ye be from so ya na so yemu ama media general ababedu de ababedu shamu prosenya min shramo some the platform way ato ho say ye fan save life ye fan save life ma aje yensemo
nyame nhyira wate no so what can you say na what oni Belucci na squad na just say me mu am pressure na Belucci kwa speed na ma ko Belucci wa Medina dance sagie obaye akra no esia ye no Belucci o se mama Medina dance ye Belucci ebi we hu little kwaku we hu no Belucci hu no owura de mu opie koi eti no saba no se akra yi se little kwaku na se little kwaku na wasa was no yi Belucci kasa sa na wasa agu Belucci because why ye se little kwaku be ye mama nyamia media general ye pedi fam wan kra o ya de dodo eni wo mu wo Akoma FM nyame nhyira mo wate man ka se we Akoma mu nsem enti we ya through the support bia support fa wo audio no ene wo frame ne fa wo audio no ene wo dance no bibia audio ka crab less than 1 minute na the fabra say me donate ya ne nyame aya ma me nie enie enti we ya wo benya we na enhye wo bi nso nkran na se nye we yimpo na wo bi mpo na ya adoye wo ba bia we papa na tumi anya hanko baby a wutie bia so bi aba mobro we bi ne ya adoya wo so wa ye bi ko yenu mobro ni mobro na urade nso hunu mobro ma honim se nyame wa kwanya obi aso bebo obi ana nso abre bia o nyame pese obo obi no o pese uye bibi ansa yes ma na nyame pese o ma Abraham ye wiase nyina agya nso o se je se o de Isaac ebo afode mamme enti minim se obi owo a won senkyere ne esensen wi mu akasa beba ohia just a push bibi ketua bi no se push bi a mobu bi mercy bi a obenya mu bi na abie kwa na afia beto enti 100 Ghana series ni ade je de aka ka wonya obi de 100 Ghana we dey turn at 1900 offer me wo dwom ene wo dwom ti wuti dede na before offer me no nyanka sa metese na ni age ye dede wa kire na me hello ka me ya de atoso kran so be hello me se adan was ma na se me kodwa na ye ntwade enti ene masemo ye little kwakwa yi na ache but ye ntwade enti na meto na me fika me se me send 5 cities me pacho otie me echina onye audio no fa line na me de atoso na me mebo no mu hu se obi ma wo kan ye papa nom was o send sika ne de ba ye no ade echi na okodwom no come on ye nto na ade te sesa da ne da asema ye koto foforo esan beton enti afidi na ni agi wo fonu so wo ye kasa wie no kra no ne refi so de beto so erade we de mi hunu bi we de enti bi tira so sa ho na me kata ko no ebe se ne kra so in fact sana onyame yi bi da me ye me nwanwa enti sana onyame ye no yoma sana right onyame je no nkwade na je akra na onye nyiri ye mponi o na asa wiye bi ma ye onkofo sa bebre wiye bi ma no ye oni pe wo ma na left ha ye oni pe wo to de ni ma ni di ya sa bibia si na bibia si ye ten kwa mi su kakra ni se ne papa no obenu no ho oh yes papa obenu no ho dachi wo enra wo bi frɛ me ka sasem we kyerɛ obenu no ho dachi abusua kra na abrante ni dem no o se wo bi frɛ me sa da ye story no ti Thursday no abusuafo bi frɛ me free kro bi so omo frɛ ya picture na adubiase picture no amode to so no ye nua bema ena me se mu nua bema no wo mo nkyɛn o se da bi okwan wo mo so wotu kwan se wo koye adwuma ena me se okay otu kwan ache ane otu kwan ache na ye kora no sa 5 million na mo ka se wo de ma na danfo bi na no so obeyi na pie no wo de bribe na danfo na fe na danfo no so wanyi so ye bi sa 5 million no kora ne ye nua no ohunu bi da enti nye ye nua na enye de mo de ne picture to so na wotu kwan ne kora na nua fo no ye ne agege nkakra de ye lorry fema no wo di tu kwan ti se ska no woni ena me se no problem lady no a wode mu nua ne ba ye no onsa 22 years when the one year it will be no madam asema me mo free mu nua ba ma no yes mo nka ho mo ne mmara na wodi Cecilia nie enya ono a okone baby because Cecilia nsa so we pinpoint wo bi a enya ono omo beba
wo mo beba ene me ne ene nra bo enu se ne ombeba dia enu se ne ombeba dia ti se gold dia nya mpie ai ba enche na gold ni be pie bia na wo ba wo hu nu wiase ani o ebia na wo ba wo hu nu wiase ani okay na dachi hwe ye nu anu ho dachi o hwe ye akola be mo anu papa little kwaku bem na anu boko akọ hwe se kwa me yuji ne papa echi hwe na wo nya no akwa we wo nya mu ubati omui enka wo wui die wa ye wo mui little kwaku mu dabi dabi enti wo die omui fa wo audio no ene wo bibia freme wo me line ya me dia to dwa no so wo die freme mi ankasa freme ne ye hu die be ye hwe wasere kra tu ne se bia no kra ma me so sere bi ye me bayi me na nan se se frame little kwaku ma me enti na no obi frame little kwaku ma me ni na me se nyene ma me Maa Akos ni o se se eye wa na awo ti wo ye ni mu wo frame na WhatsApp me na fa ye fa nto dwa ne ye nko ye nim akwele ya wa ya akwele headu askwa akwele headu askwa akwele headu akwele wa mabiem he wa ma chese program we aje ba bia aye pinso akwele headu nyame nsam wate momra me wege nsam ne na akua eya mompa ai wege no tetifo de ni bi momfa mre Pastor Julius ne an evangelist old school ai wege no akwele has do ewo askwa na omonso omo abiem pepepe na wa wo hwe ma ho fe yi a ye maame ho fe to na yiwi a ma kire de opa matade ne ne o ma me wege sheye onwa efe enenso wege no wege ne de mitimi se ne oye no wayi ne yam she's hair mama maboni ye di abre wa beti amon fa ncha me she's hair ye ma no ye wege ne ho fe wa stadium he ya wa unity oil no ene hwe ne mu se so mo na fa mitiri ho ka o wa say ya daje ye me makeup se dia ka she's hair na eya na ye de o mu yi kala yi madam no akasa se wo na wotum se nice one to the big obeye bi efe ne nkoda ni na ho fe na no me ho mama kwa maye wabani ne ho fe pa she's hair or the plus beauty shop was stadium bomodia na friend madam upe wig upe bibia manajuma no nyes kan to wig mame 0249 155 776 0249 155 776 or stadium one unity oyo ne din hwe mo obapa charismatic ventures won ye wonupa no challenger ye din kan ya fodi ya chi edro be na no nam say edro we enya ma wi ase edro bia nka dem edro bia nka dem enya enka o aka dem enka dia fe na ebeka mama ko aka dem edro bia aka dem ese ba bia wonam bia ye Zahara eya ne hwe ensa bi ho a wo kan obi ni mi se bia ye waduro nti na wojeje ho anya no kora da se ye meduro nti na mejeje ho sa na tie ba bia Sana tie babia Zahara Herbal Mixture ene ni G capsules ene kra de hwe madress color ni bi eno ne color no mashada eno color no dress no win adwuman green so nkwa wo win adwuman ai eti wo bia nkopɛ Zahara Herbal Mixture ene Zahara G capsules eno nom se de mama ko kan eduro bi akademe nei wona momonte a edura ni panyina ka ho asem eduro we ya Zahara Mixture eduro we ya no kra onom bia ensansan emu hye no kra obi a ne menses ensisi so ni nyina no eyi firi ho no kra ema mojato bia na ne mojaso fi bia wo etawa ya ase bia na ne besi firi ho wo bia wo tie me wanya gonorrhea wanya syphilis candida wo de po wanya bi no Zahara Herbal Mixture wonuma eyi yade ne firi ho ema ho eto nye na da yenim ne ayeka obi ya bibidro yenso ye bi na so ye wa bibidro ne ye wa bibidro se ne ye wa kramoni ne ye wa kramoni ye wa sofo so ne ye wa sofo enye obi ya ne ye sofo enti no se wotie mi a se ne ye me sofo birthday yes mama ko me wie na mama wo hye no kwanso ko so e de amame
Zahara Herbal Mesha and a face Zahara G capsules. Woods ye me a pebi tonne no na emo di pediano. Obia wonu se si ana wo yare. Yade bi ekowu e be krawo se si ana wuti pae wo. Pepu na chew kata. Ade sa wuntimi na kokko na chew. Wuntimi ni di ye di ko be wo de che se. Bayire kra de wonu ma na yese banche. No. Pe Zahara Herbal Mesha ni G capsules ni bi no na enti wonum na timi di. Edru kroya so no adwuma eye paaye se obi a ekuro bi won ho se bia ye diabetes kuro ana se wapira wahwe ase ame ho na watere ekuro ni ngu obu ho a wose ne de ye no che se enam yade ena sunsumu yade nyina ye drink obi a wo de wo se ade se obi no obeda ena ho ahwane se agidie ni ye wo sa ne omanum no Zahara Herbal Mesha enyini nyina afiri ho obeda tunkro mama de be chekwa ya menya no wa wo nsode enso wo nso da ye bone Zahara Herbal Mesha ene Zahara G capsules unya bi no noma eyade se betumi aboawo Hindi Herbal Mesha enu yetiti aduro mo aduro we beto ye nro ni nyina aduro we adwuma eye na ye soronko kire se adanse e ba ho no kwasem amako sem kasa me ka ho asema me sori mfire fidie so eto da ya na je ensem ye nro ni tim etimi sayade eti se yie enye na da trufo na se ni dance ni wa ma ne eti wa ka aduro no se aduro no kura bi ni ho ye duro yi de Obo Herbal shop bi ebi ho pharmacy say here be biada enti ye kan se yeboa wo de kotobi na hwade nokwa wo de ntobi enu to ba akopɛ me de bia me ba fidie bia so abeka me say me nka se koto me yensa de bia koto na anya adwuma wo se sister no opese me chese wo omuji esika wo de to ba de bi kra na ne boofo ntu sika atwene na hwade wa na besa akoto biem uko dwamienu na ehunu ne yeba enti mesra wada Hindi Herbal Mesha ne de obi o wasi kire yade tie me pa u sugar level was soro no madro we bi fama me u sugar level ne was soro diabetes wanya ye tia wo nuane ye se bayire banchi fufuo pa nu nyina ye se meni ebo no nsia ye se meni di enye sa u sugar no just ye betwa wo nan just ensem ne na bi ehu ye kakura wanhwe a ubewu nso na yade no nko ba bia nom Hindi Herbal Mesha e fama me eye dro we ya me kanfo de ama wo mo amanya akwanya mo hwe TV no madaro ma mo hwe so ama hu se dro mama so kama ya wo be hunu Facebook live wo hunu se dro mama so sei na wo koto a etie na mo amunya TV na na se mo timi follow eye Facebook live na de eye radio mo hunu se ne amekire kafra na se no mo hunu se ne dro no etie enti wo de wo be kumi owo enti mama ko je se de dro no nkire mu etie ena mede tutu dwa no obi a malaria fever enu ye tridi utie mi anom Hindi Herbal Mesha typhoid fever mi amidi ho adanse mi amidi ho adanse mi to mi di ye na say me yare ye se typhoid na me se me madwoa na me typhoid no de o de fine efri he be Hindi wo ho mi benya typhoid mo anyuma adwuma yi mama ko na mo samre bi me me no madrai bia ya chese metiasi ya me nenam me na mesere no eye Hindi Herbal Mesha no numbi obi a owo jaundice na no obi freye wo say first say yade hepatitis B obi enka ho asam da onim se obetimi anu madrai ya nam se na dro pani hepatitis B unu bia Hindi Herbal Mesha nyankopon eye adwuma se konkoma ni agyan unu a eye yade ni firi ho e ma ho eye dene edo na no oden no kwasem unya bi no noma eyade se betimi aboa wo ni busuamu ni nyina wo ba wo be ma wo mononum bi na entumi emoamo Zahara Man capsules eno ye memaduro edupa no Zahara Man eduro we die me se mema nyina muntungu so na mumfum no sabrato anum bia ye ho bema adie mu mremremremremre wo disi na akoa awurade nyankopon oba ni pia na atete edu baso no maje adwuma na mama no I said I na se course ba ya hye ye nyem na meka o course ba ya hye ne o mo ka no doctor ade say me kunu me nko ana che say meboa what awode ni ho be ma ne be memu amere wontimi nya adwuma ne yiri pia na otete no no kore so ni so ene no kore ohwe no kore and o say o course awo mantem ohwe o kwa awo 30 Ghana ya wo ne nkura mu no ana muni me de me medidi wa bonto wo boa yaka empaso nkoyie enye Zahara Man capsules onu nomo a ukọ bonti a ba fie ntam
esa sa wunim sa hoode wo ho a wo de be ya dwuma oba no kura je so hu ana awurade nyankopɔ yen kasa me kasa anwa kasa tente toponko eduro so beje wa yatrema ye meta ha metomrade koto eduro ni bi na so hwe enso to mama nsore na me nko ye duro no enso to mama ko enso to enti no me ya na me be fidie so a me ha me ho obeto ato omo to no munim ne ye ma wo enti sa wo betie na wo nkonkɔtɔ a ewo wa wo ho eye kama eduro no so hwe ya kyerɛ gusu eduro ne ye wo ma moto na edi hu adanse o ye fa ye number na efi afo nyina mama obi obenum bia se na mama ko me de ma no si o hwe afidie bi so me kwa ehihye mu say yen me so de yi ni nyina afrim ye yiyi they say no me kwa na me yi eduro na afrim me se na me the box no nkwa just eduro ne yenti no obi apese wo obi apebi na eboa wo 0246 freyen 0246 freye pa na ne woni nkomo friend so doctor ankasa na efa na woni wo edi nkomo 0246 348 334 0246 348 334 and na face 0248 569 335 0248 569 335 and a face 0246 348 334 0246 348 334 and the muna ma say me de besia da sene ye besa ya hia na mama ko me sofo no apostle attack KJB oh okay do na friend sofo ata bi kura obehu no woni picture de da so no Sofwata from General Overseer and na what the House of Jacob. Okay. Papa me say nyasem ketwa. Obi enipa che na sa nipa ko ni enimo no. Ono na che say the whole Kumase. Waje ata na ni ase. Ya che say woji nipa emma. Ete na ya na woda. Ne ba na me prekope. Me fa kwanya iso. Na ma wish happy birthday. Ne nkwa so. Wonyini 87.9. Emro so kra emro so bebre wone ne wokani mama Vic baby omo bia no nyankopon asomdwe enka wo amen. Pastor Junior Sakraba ma me joso okay ekua beje adwa evangelist Sakraba ma me ya na ya bio Pastor Julius yenhwe ye papa yi Mr. Bafon Katia wone ne yere badu Bafon Katia ne yere badu chattiefo ese ana me hu de me sha semfio ti chattiefo na e matiefo ina so ha ba akoma mu nsem se de akoma mu nsem de agentre ha ko ma de babia e fa aje aboso babia menim se wo bafo nyina wo tena mu o baby o me se taxi driver trotro sprinter o mom kolon baby and wo wantie bi dia ha me di coffee wusu me se da hwe ni wo se munti mu news nyina metie anopa nyina metie ni nyina enam se nyame shira coffee wusu she tie e ba bo kragia oda izeto o se fa na baba ono so sa o from anopa so no tie ni Amisha mpama papa yi so obenya 65 years 65 sana san hone ne ho ya na demu okofa sa no 40 something years okofa 19 years ne otumza papa yi osimu ntem na me matie na papa no kasa kakra on se mama wone oba atena wo ba be ware oba no owo ma nsia na obeware na wo mansia asa na obeware oba no wona nso awo nsia mama ema dodo a betimi ati ase se wo mansia na me 19 years me ware wo no enya common in fact I think that is the first time because the first time mama tibi no say 19 years girl ko fa be ma 45 years I was how mass sex this is my first time so ba no kra no ema enkron bedusin 9 be ma ni mom na sisi you can just imagine I don't crunch one kind of crunch good one kind of crunch no oba sa etimi agya tum se me no be wa de bia mama me ka se aware enye all right o a privilege I thought our friend be bia o say me na ma tip sika be ware bra a privilege ni po be e du nya be mo woni sika so nya oba no bi ware nanka
obi mpe won ti bi da sika ni ogo ne cars owo de owo nso obango nya bi nware say you right there I don't know ware mba to bi a chekere when a bemo who say it's a privilege when you are privileged to get a woman to be beside you in the night it's a privilege okay mema ntiase yesa e basa ma ke betwiti mayi papa ba ye fa say masade de sesa me ye na maye yes hwe e ma na ye twiti on sana eno ne ye na ye bre wiase omu na ye boafo mama na e ma ye dangerous na ye nimu ntia mama obi biara wo ye boafo bia wo capacity e che wa obeboa wo no yes wundimi mo obi a wo chen no just say dia wo mo chen no answer ono no chen just say wo chen no e di say me na na akua ba beboa ma please na na akua wo de minni entina obetumi aboa yes nti say nyame so wo de boafo bra ye ma na say e man wo de ye ni entina wo do o ma ba enti o metumi age ye firi amane mu enti ma mema bebre o mo ya anyansafo no mo nya ma papa ware ma enyi o ma firi wo bi mu the man wo mo de beje no ade obi so firi amena bi mu na begina kokko so de oba wa o de beboa no sa me mo wanyina emema sabi bebre enya nyansafo enwunu hu na ase wanyini ye na ho fe nyina de bia sesan what you say o ye different crowd o no de nyame aye o mo de bia oba nim sesa ma sabi o oba no ho otan kra no o timi sesa ye wo ba bia no ho otan wo ma se store I know catch on. Said you need people to say we did get one time. Yes. We didn't take off an eye. Yes. What was a son? Yes. No man so the man one time then away. This our pop. We don't pop krenye. O pop yes one agent. Net time. No me chira. Yeah. Na jinse mu kwa abre a wo toto. Why na be fa? So just why na be fa? Febu say won na won dey won ni man you obi won say abai. I don't know. When a tell media man, open your account. So was here about papa, or banny to me, a shiny year money, Nipadria, which means, what worry what's a son? That is a woman for you. That is a woman for you. Oh, and yeah, I see a soronya, a whooped see a wutumus, Nanimudianya, as a time about one, no, Wutumus, our banny to any part. So that's it. You know, because of my myself. Maybe what you say, now we have a house of one from go what? That's how come back. As of my father, why I come and let me see the mama, the best of the catch up a penny Ghana for me, and say, Mamma, you fat my empty 2 years. Or buy a cow, me cook me, Madam Waba, or buy our say, what are you, Mamma, Sassam, your cat, Sassam, your catch a bar, yanka. Enti mesre obano omra am say abufu ne ya obi ntombe so baba me mesre no ye ya ha ye ka no kora anopena me ka to ye ka no kora ye da nti omra me reserve bi ma tu be man fo ka omra na ye fa yi antu ye na beboa wo ma me da say aye top herbal clinic clinics ni na no wo mo na hwire di nkan na wafo di one machi top herbal clinic aye number 1 herbal clinic okuma say eno ti diabetes or typhoid no ulcer hypertension nti shewa awo na wo pebema wo ye mrempem low sperm count onue top herbal clinic me se dey top herbal clinic top herbal clinic top herbal clinic enu ti top herbal clinic enfidia ye de sayade a doctor fo akunini ene ntini yakache ena eguo se ye baba ye mega free health screening mega one ewo kumase South Junction wa ye ben Ghana Water Works wa ye baba ye health screening pa ye free bonto ye nye kapra tokuro dem na kumase wa South Junction Friends Gardens wa ye ben Ghana Water Works sanso na nkran ye wa hacho Agboba Road fresh 0244 373895 0244 373895 and 0545 467887. Every Marco. Yankwe. Ejamai, obey Jamanfo. Yee, obey Jamanfo. Oba, now say Dinechi. Ubusan say Eja. Ukoditi wasi atem. Uko kan sem bonechra wasi. Wanutia wase or say no honey dear now a barney mano and I'm a coye
na wo ba ne mani nyina no that time 8 months no na papa wo hemfa na wo te hemfa embeme bi ma omo age na ada wo mo me de me wo 45 a metumi aware 18 years me de me pe oba bia me pe ebi kura tumi ye 65 years me de menya oba 20 years a metumi aware no oboa dada wontumi nware no ba bia age aduru no sa wo ba no awo kwa akofa no ebeduru ne bi no na enjonku no ajojo tell them ujonku no ajojo dia 20 years no wo dia 45 years ni sister no ba ya ma no wontumi wanya wo ba na de yare abra wo se wase hanyina ajojo wase hanyina ajojo mi hunu se eya ma wase hanyina ajojo enyini ka ho papa emfo nioma bi nhihye nioma bi eme ha wo ho eyenyini unsem akọ ka wo se wo pe oba ama no na nka me pese papa yi ka se oh se de me wo 65 years aka menya oba wo 50 years e kwa wo se me pe 40 45 wa hunu wo se akọfa de wuntimi sharp na biem no na ka cho so ntu maako na de ne yire kan hu ya hunu se ye se wo fom nyina wo na wo te ye ka se wo fom ha nyina adwotwo enti nioma bi wo ho a wose wo ka asem a ya kire no a ono so beka de ya ye de a kire wo adano na me ka se saboa bi nchi aboa bi nwi ya nkire se aboa bi mfa aboa bi anum kodi agoro wo ka de ya kire no oba adwamanfo yi wo ba adwamanfo wo so pe no ade a wo pe hwe wo betena ha hwe nsem a wo keka kire wo yire ensem a wo keka kire wo ye asem bi ani wa ye twetwamu o ye de ano beka ma bibia ye yie nanso se de wo si tu wo ba yi hu wa hen oba ba na beje wo sese wo be ya banka beje no nka wo beje no wo pe wade nanso wanu asem ebon se kankan sese wo be da ba o se na wotifie ho wa na wo pamo no se wa pamo no anka wotifie ho se de wo boni tu nyina no obie ma wo nka wo bedi sese papa yi hwe wa na wo sefie wo sefie eti sese yesre wo ba badu oba badu mesrew se mubufu a ma akoma no omubufu a aya nsem bisa no enye wo ba eba no nya wo ba emkoransia no nya wo ba mesrew ubufu a mesrew obi a wakoma da ne yam ubufu a enye ne ba no aya wo ko na afa ho wo ba no truth bi wo ba bi ene obama bi kire yemu anu na me se oba badu mra no because enye wo ba no de na wo ba ma wuo ne de chese bibi wo ho enti oba badu yi umpene ton umpene noa mesira nkola nsia no brabe kirem na afi de ka kire ye yie tena ma akwa anim na ka kire ye ne abedwafo nyina ene wo mu ehwe ye nyina se da bi be ma no nsem a na wo ka kire me na me de yawdie ye de kan sei na yate ase na se wo begina ba bi akeka de wo pede da bi oba bedu ye nti ase wo buafu a wo bumfu wo ma ye mfa ye ma enkodi agoro wo saa situation we mu ko ka kire ba ma ne na wo se nkola nsia enye wo ma bra ba kire yai anu nko ade bedu bra ba kire yai na nya saa enu nko ade ya somunyo yai wo so wa somunyo eti wo de bra na be ka ne boko kire yai na ye so ye ho nto yai an ma ma yenchia etiefo na onim papa no be ma wodo oyire ense bi o ha yenkeka ebufu abade ba se wo bie wano na wantu ye dwamanfo ana wan ma me yare enim go asesem se be do ba no kra wonko so ho sanka e bia ba ye na nka monko a kokwa mu na ani mo yire nanka waka na wapacho nanka masolve made otu e wish na acho broken heart nkwa na papa de kasa broken heart nkwa na de kasa na ka sa wo bo na dwama na ye dwama phone na ye se nanka ka so still not that so to se na wo mpede nanka wo se boko no o ma ne ko so ho na wo bo na dwama kodidi ne maami atam yese ensem ho ma watimi abona ama na collapse Akoma FM na ko free man ka be sa betena na be ka che se e na wo ye dwama na ye dwama wo bona ama na collapse se nkra ni go oba ni so oba na so na no ebufo nti wo fa wo ka se nkra ni ye dia se ne obaje wa na so me de ni nyina mu no yenka ne se papa no onje ntum se wafom so oba ni mpo ba dwaman mpo a wafom nsem bi wo ho no ma be ma embiebie wa no nkeka sa
so why a bonnet wafo mo me no nyina ama fom e wo se mo nyina mo ba fom na mo tena se na ye nyina se abeju ha de mi ti se ye de se de dia me kan ye tim patadwa so mo ba ye nyina ye betena se na de wafom bia mo mpa mo ho me ho se ya abedu dia ware no o mpe biem ba be ma ne de wada so pe no ntina wo kasa bebre ya o de ne bag abo ne ho o de aba nyina ye se onya no yiri ni biem a anka ope ma o ka so be ma ne resort de o kan o se ma ne yiri no he se why na na kuya why why I just went what's it wait there wait don't miss where they mean to me oh mama auntie madam make an say papa no ya bedum bra from ya ka chen say ya pon a ye nyina e be fe no na ye ne na kasa so on person obi hu papa na nim kra na so mo wo ma e de ye Christian baba ya bedu obeba all right evangelist yo Marco and mo offer be din birthday me say at the appropriate time no obebo na me starting free baby a nana yere e sha se free ayi e mama mpanyifo bi stupu so low say won age esumma bebre wo ho looking at time I woke up for girlie 19 years say 18 say 19 na sabre wa wonsia eno na amana bedu sabre say no so oba no kura e pia ko ba bia ba na jibe so ko ba adwaman moreover who 65 is say no who jina so say de kura na won te say 45 agogo so say nkola dumienu wo de yemfa wo de 6 no na say 6 dumienu ana ado o mabasa won te say de wo te first no daddy enti say de betie bia no ntokọ beba gas bebre afefa mpanyifo a say saa asem ya esi ai ebi won krofo bebre fi wo hu so ne classmate courage na why catch you draw head funny size enti akobasa de bia wuni asomdwe foul size ababa wa foul size papa kokora foul size unya foul size a eja 65 you yin 60 no class wo ko intensity koraba wenya wansem kora obi empe no okora wo ba wo bre so no na se wa hwe se maame no be wo be 38 42 now was 65 difference in a son yes ramu mabawa no yes ramu a mumfa futuo kase mfiri ha na wie papa na ne nam no wuji ni sika de agi de obedi ni preko ne ko enya wadi se wo betira homa ebedu ba bi no wonya hye ka wa se kukuro me say wo ko junso woni na ada sorry wo ko junso abakọ kasa ko twempra ye be sra mo nhye no so papa nsu ye be sra no a ba bia wadu die ba bia wadu misra wala na wo ba woni ne da sorry na dwamanfo na dwaman woni ne nam ne jantre ni saka sar ko twantwam titifo ne ka jantra o kwa bija ko bo jantra na afa no aba sese asem ni modu so no na wo kacha wo yira odawachi kwa bija na ko fa so sa de yare abeyeme afa wo sa pa na yede wani tane baby oba na jano no ho ya no odi ko na nimu ase me so na wale ni ni se beyi wa ma nti ya besre o man pa baby tira na pe 65 ubenya 60 enu ma ko beti nya di oni 45 de yempre for papa wo chumu tan yempre ma wo sango kan chenso we jantra because 45 ono afena no ho so asisi yes na ba generation is no onya ne classmate ni no ne kwa yi aba what's about can say mu na kire ti ya besre o man bra form na yempe 60 bi ma 64 ne nyame adum bebre ho ma so dem kro bi ho ebi kuna wu na ebenya bi ama na odi ahwe ho afa okay nyame sorry no trust dey mu ade pa ebe mani bi the first story no trust so otwe ba pa da romanti wonua bomode se wotwe ba pa da no enei wo so wo betumi ama wo sa aka bi ma ne memedro prekope wotwe
Watchia, also watchia papa that sisi basi bema kwalena Akoma FM uko addition market wa e wana tabi e ba shop ochia e medro stock also pressure enemu nsan ya de koko bema ne bema mu aye mre me so wi ya ochia ba pada Dr. AJ ni e bomode na friend na ka chen se ba Dr. me bema so me 47 inches Obemobi, friend 0551228281 0551228281 84 ye twa ye homra na fe ye fa second story no entrance na mom no batade eye Josie fashion and apam kama ewie wode ahyeme na maye se kuabe Akoma when between the sports no ene di ehwe ni mu Josie wo bepa mo ntade nyina e de ma first time no fa WhatsApp no ompam e ma 0243 433-465 02-433-465 Josie Fashion Obajoso Bema efisa wo fa rocker for duro pakum capsules usho hunene na wono akra chitu se okoje amango 4 ahomache amango akoje no okoje amango baabi na obuapa no kan se yasoma no yensoma no na mpratwe no ano no ana yabadu edi ona akotrantoa ana jantra sam adwamansam basa ase broki hat ya choma akeka o broki hat ntime broki hat ya dabi broki hat ya choma obaba fe dabi mama kan sam cho se Mr. Bafo broki hat dabi wonyini na wo ba ni jaye o waja wo na ahye wo akase dabi so ba ko bo jantra no eden yo twe sai mame no ba onu wokunu a okofa kekaya baye wo eye de ade a kekaya ne de se no wa mo mesmini kekaya ya de anti efiri misisia e ba si fam nyina ya me ya enti dia ya de na ode ma ho ene ono anenim se wotumi dabi wo na wode ma wo na obisa no won nyintum but wo wode ma wo no ya de be na wo efiri misisi e ba fam no ese suro kokra e fam nyina anti me ka nyankopon me sori gina ho a gise me a me tane me ho ba ansa metuma gina ho wodwo so na ba na me yesese wo emu anhihye me pibati mutumi kekame se wate esa gonorrhea na sefa enya mintumi kire wo de ko hospital amya ko hospital bebre ka de na kire wo ya wo me pane manunum no bebre wo se yare ben wo se ne anti wo ya enam yare gonorrhea enam yare ana enam yare nko aso kra kam sisi kwaso nyame ya misisi nyina ya me ya de ka de minim so wate esa ama efiri se ofiri mi nchen no enuro dimisika nyina to nuro me ye brebe nam nya sempo a na koto nuro ana on se kasa ana on se atio na no kra de no ma me se obeware ana me se obi a wo kofa snap me ma waru mfi aduo no wo ye no ho de ma ye ho de me no wan twe pranda krokra da ama abusua panyi nyansefo titimu ma ye ho de mfi aduo no watam snap ba kon e da beja nti me ba me nante me ko to snap di ko ja busuani ba ko se enka no no o me di ko ja hene na akwaje wo di beja me nua ba kon wo ebo ho ye fe no ya menu o di beja no se o ja awade ana me senka ya me a me ba ba no ko to snap ana me di akoja nua ba ko to enya se me ja no a enka no no o me di ko ja wuwu nua na Mr. Bafo, I'm Mr. Wo. And credit your wife, Bisa can credit. Bisa me. Bemena, Oba no to me in da. Oba fefe. Yes. Gise Onyankopon ene bedi madanse. Sabi oba bia na wontum ne na oba waru mfi aduo no. Oh, te bia wo ware ne de na eyo, but e bia wo nyine no, ene memu ago kakra nti ama no as a one satisfied. Maba bedu hey. Opa oba no oja awade ko. Bua me. Na me obi nware. Na hwe ko meka ncho se mitim na mema ge bua me na pe bua me mema ge pe bua me so oja nwoko ti pe bua me na tie fro ba no se mitim na nko no Mr. Bafo mema wo ai mama ge na me ne gala mama yire mema yire what if you say me won fi aduosia miensa Emma age say na me ye no 42 years it me pa ko si 45 years me pa ronyi 45 from saying to 40 to 45 me 40 to 45 aye okay akwa mama adwuma
ensre mani abre me ye adwuma mani abre nke bibia na se me say me pe oba 40 to 40 so egusada wutie yenko na ye ne mame enkwadi enkomo oba pa wedin Pacho e frame Doris Ajay. Doris Ajay me din de Maa Akos. Doris free hin abai. Pacho me fi su. O free su hum. Pacho. Okay. Ewie. O ma me pacho. Me ne me kunu. Esi fie. Na be ma na Akoma FM. Na okọ ni krom. Efie na esi ni nua na odi na de no. Na obeton efie no. Obeton fie no ka kire me say o ton na ya obeboa me ne ni kuta akwala obeboa yen na ya sitene mu ne ade nti saa afe ne so kro obeton ade no obe han dan ama ye dan ne yetim so na yetama so obe ha ama ye ma me ni nyina mu be me onye e ma ye bibisa ne bibi akwala ne ho a onfi me be ma ne bibia nso akodi ne ho se me na mo bremu a na me de ahwa akwala se akwala na nya 9 years Akoma FM. 9 years. 2 years nso ni meni ahoden. Me yare say me nsa ne me nan nyina. Metimi en control no. Ti be 5 months mu ni. Efi a metimu fiera no etu me. Me de dan ka. Me pache. Toso. Ti na me toso. Efiera ni etu me. E na me frɛ no na me born na mane. Me kan no ka je me say you obe frɛ me. Ma me be si na say ye tu me fie o. If beche se baby a mete no ahomeka nim me dan na nim say manhole empontre ne ha me sa na dan no so obu pontre ne abegu manhole nim Akoma FM fiera no so mintimi ntu ya dan na kanti no se mintu e na me so me hu baby a me konti no me dadan ne mu saa entefre ne ne ka ma me asema me kan so bi a oni me ben wa akobe kire me obechiro ne meka ipa pa be ma iche obi ala wo de ne wa fa nyina mpo no ye hwe akama mbabi na me fa mitinto na mani akwalai ye hwe ya sitene meka bia enti me di si oba bia one na tena pen sister no so oboa me pa sister ne na kasa biala ma omuaye se obi nchemu ena meda me so amini Akoma FM oni mo pa so se me yare wo te be ma ne oni ne jan fie se ne ensu oni ne tran fie se ensu pacho we free mu oni ne tran fie se enfie na oye ho ade pacho dabi o be ma ne wu breban ye ban no wi 2013 mu na be ma ne wu ye okay when no woman saying ba akona akwala kro nya afin point onim papa no ni nua so kra na de akwala no e ma no ye de ne tro no ya mo de akwala no tro be ma ni nua no pa cho ai okay Akoma FM me pa cho no yar no say ne menimu afa odidi kra enye yie ni ade ntimi hwe se na yare ne ko no na me se ne onko na busuafo ne nchen kakra ni hwe se bia ebe ye yia onko na busuafo no nchen kakra pacho ai adan afa bedru ba bi na muntumi ana me pacho ai na mintimi so ntimi nya ne ho hwe ma na aduane a ntimi nsuo kra fiti anopa kopem anwure pie water such as ba kokoro ntimi no am so am fi takrade na me ma okoye ti wo mu ana makosra no na maba Akoma FM o yare da ho be bosome san na okay yare ni e wo su de na ye kete sa na ko na busuafo ne nche de be 3 months mu be 3 months pacho wodi wu ye no pacho okay nti o wu no na onyem owu ye no na wonyem ana na wa foforo me pacho no awanya san pacho na akwala no 8 months ho menene ne ba o ti ase o no be man we na wo ba no 8 months pacho kafra when ni ya japade pacho asase ne pena me kwato ye si dai asase Akoma FM bo ama se ahwe mani edan ne hunti ye pae abo a de ye dan ne bi peti mani se mani mienu nyina ya me ya ensuo bucket ba akompo ya to wa dan ne ho na ensuo da ye dan na chi eti mene memma ene papa ne ma na ye twe ensuo ene ye de ye da he no ensuo bucket ba akompo e dan krasa ne shim oye no we mama ensu na me hu nisuo no a
na me hame mensu pepa wanim kafra eya Akoma 87.9 FM Akoma FM ena masugu so amutie ma me won fie sen pacho July when I'm 50 years July no when 50 years pacho like oyare pacho mensu kasa gu fidie ni ma me mensu oyare pacho be fie mienu ni ana me yare no kra ma kwa hospital so omo so omo hu yare no me sa we hu ne ya beka me ha say me echi me kwa ba bi omo so omo hu omo se kwa ya lab kwa ye we kwa ma ye bi antimpai bo ase ana me de kwa kakra na say ya mitimi enante kakra mitimi na ti say me sa ben kwa mitimi fa nko mechi enti Akoma FM pade no efie ya dankra se ne shem me pacho no oye ni guest house and so no ye 2 bedroom or more better guest house na a single room self contained 10 12 and oye okay enti emu na namote na be ma ne di wuye pacho da bi na ye high down wo eno na mu nsi wie pacho o be ma ne free mo no ukunu ye friends en pacho your friend Joy Mensa na ofri hene pacho fi takrade aguna kwanta okay na won so nti oye free eastern region pacho oh okay eno no free takrade aguna o se hin fan kwanta Akoma FM su na ye ni nkomo no mesra wadaroma mensu ade na agya wusu no ka kire me ade awo Abado Doris ade ka kire me ameni nye bia na miraho wani nye jojo mesa na bia meti na bia ni atwi ameni one more time when mama ensu yeah brother why more time when me ensu kafra why more efiera otimi vedide matausa ni watasa me no egu Akoma FM abe pa mecha abe pa cha wa mama wo fiera be didi watam na asempa na me ka chiro enti na ejapade na woni be ma ne why din na waso papers no why din na waso pacho no ni di odi ye bibia enti why na age free won sam ni nua beba no ni nua beba your friend say your friend no Benadago Mensa waso di enti no wage wo ni wo kuna japade free won sam ya ma wo dan nem mama pacho o se be ma ne yare ye no e ka wo ho na afa ye no abema no kwaji loan wo bank na odi be start e dan no Akoma FM ya no kore se bia loan no odi be start e dan no manager ni po kan se ne sa dia akotoa dan no so se nkwala wo fie ti se be ma na afiri mu ajapade ye nton ne sa nanka ye nto aso enso wa mpene e kan so na aka wo bank wo no so no ka ketua bi na ye de na aka so gina so no odi be ton ye be ma ni senator ye wa gie di ni nua na gie di ni nua na ni nua ba ne ma me eku na me ne be ma no eye ma me na gie eku sika je se bibia ni ontimi dia kan na me sere da bia so onhwa akwala Akoma FM akwa di ni nchan ya onhwa akwala ni po ma me betimi di ye ma me ne picture to yare adwendwene na amaye ma me no ayesa wo me pacho picture na yade beto no wan hwa wonyi ni ma me mensu Doris ma me mensu ensu ne picture na da ho no wodi behwe bi ye ma me ya hu ni TV so e wo hu no wonua TV sesi an Kings TV sesi an me pacho ni mfoni ni ene da so no obeka sanyi ono a obeka sa enye ma me no a ene fie rati me be yi nyema gu abonten Akoma FM ya wasisi kan yasan like what the ka saying say be the ka 6 months na bosome na afi no 6 months na yasan say 6 months remember the 8 million pacho ai na afi we so say wa won say mint adane ka bi emuti no also the ejeme 1.5 a month so you saw cancer mint yes can yeah mint oh mira mama mo akwaba yeah na promote saying na me adom bi aboko okay fire kwai
yo me do bibi ase so na da ya san ya shi Akoma FM apumudi wasem e free time e ba center so ye e de ma obi biara anokwasem se ba na apumuden dia anokwasem ya so ye e na obinya enupa e betimi aboa na asisi ama bibibia so etimi akonkan e de ama wone wapumuden na afa bibibia no etimi akonkan e de ama wo ade ye so utimi ya ne se enipa wa hoɔden no anokwasem se dodo na no efiwo e na wonsan so betimi aka enam se obi wo hono mkrampa wo ban adupa na enso se de be ya ono ankasa behwi bia no mana se obenum aduru no na akwakwa ye den ade Akoma FM Akoma FM so ema yarfo anokwasem sa pomudin wasem so yentimi ene obi nsesa yentimi ensere obi de emfande adwuma bi bia de awo no ene eso otimi bɔ ho ban no watimi asiesie yusu sadia ebetimi aboa ne sadia wo pɛ eno ntene no enti na wode wani kyerɛ adwama so biara time eba center yadura ye fɛ no time eba mission no enye na no ye pɛ obi ansa timi kanade enkoye se ebia wanya bi na obi enya bi da bi da okɔ drug store pharmacy herbal shop lances chemical shop bibi eton aduro ni bibi etun duro nyina ton a wonsa be kan wo de enso e wo ho ebia na pɛ so fɛ time eba center biara na otimi atwetwe enkomo nso a no ahya no se Akoma FM 0244 417 669 0244 417 669 offer time heba center biara ubenya na oni atimi atwetwe enkomo anokwasem se ka se time heba mesha ne dwumadi a edipa no se esa etridi yare ana se obi a malaria fever ache wo no eduro we dwumadi ni se enne no beti ani na etu yare no ede free unipadua mu anokwasem se yare pii na ewo hawa ede emma enipa nanso ebi kura na wonim se yare no edi unya na beti yo frechas fasa si so anokwasem se yare ya ade a eba unipadua mu tete papa enu nti na eso de unasi form na abrebia no kompre se obenya wapomuden enam se abrebia obehu se yare bi amanu so no na che se yare no ayekese ewo unipadua no ansana adan ho adi akyerew enu nti na owo akwanya pii se obetu anamopa ebetimi aboa asiesi wo amu ahode no apomuden wasem no etimi akosoro ede amawo eyedu efe no time eba mixture na wohia se obenom se de ebeya nuoma yie ede amani padua na aboa na bibia nso etimi sisi so ede amawo eni so okọ drugstore biara mu awonsa beka bi Akoma FM ti diare wo so no anokwasem se oni padua no enne ne ho oni padua no eni fa ho die nti emma wankasa kra no won feel happy anase woni nje ewa brabom obi biara ti diare atran so ache obi anso ne sa dia ne de fa so da no wadi ede kire no anase obi an ko ya ne de fa so etete no obu ane de no etipaye anokwasem se na ti diare no eba anase e sha ase etete na etipaye ena ede sha ase utibetimi adwawa be na nsa na ekọ afedru ba bi nso ana asan aba obu ani tinitimi ye ne ya so de afi kro nu tirim a na wote se eye ne ya anokwasem so obi wo hono wo sini tira se ya na ne hwemu su se ya wo obehwe ma wonti ase da biara da nanso na ye tridiare ensunsu aso na aye ne saa nanso se ne unya adura ye frɛ no time heba me shana sa wono no mo a ebetimi aboa wasi ise mo ho ade no apom de wasam no etimi akosoro papa etimi ede ama ya wi owo ye ya sanso na tridiare enso no ya ntabire bia so ho a no aka ya hye no se obekọ akọpa adupa ebetimi aboa na siesie ntempara so na ma wa ho aden no enso etimi akosoro ene bi ana wo ho no ma no kwasem so ye bibi kakra no abre se adwuma kra na wo ya wontimi nye enkwa anu pi se de wa ho aden no na wonim se de ete se no Akoma FM kra ma se no jo ho enje yo hwe ya na enyeyi enu nti ena meka cho se obi biara yare bi ahya asema no so se bia na wo ho no ma no kwasem se wontimi nya adwumaden anasa wo ya adwuma kakra se de wakoma beje agum no wakoma peri wakoma ebo amwankasa na hu se se de makoma ebo yi de enye saa na wo sanka etie obi ho no ma no kwasem se so nante kakra anampo so tumika kakra kra na se de nakoma bepre no ya na ebura adwen na ntase so nuadofo ebi okra na wonya hwe wote ho no ma
uyam timi hyew no Akoma na hyase se ebo den we nyina kyerɛ sɛ atiridi ne susu aso no Akoma FM wo aso moja asɛm krampo enye wo nipaduam anaso moja short wo nipaduam a ɛde so ha oni pii na etimi de ba ɛno turubi wo hɔ no ma bon sɛ na ni su taa biri na ni su ye no tuntum bon so hu ade aso hu ni mienu na ni su timi chi na anytime bia obi okro wona ma otimi bohwe anokwasɛm sɛ nipa amen no anya na mo a ebetimi afam ahwere ne nkwa ɛno nti ne yɛsɛ no ma aduru ɛfɛ no time eba mesha abri biara na nya wo ho adwuma na ensiesie oni padua no fa ahoɔden soronko so emfa embrɛw saa nso na wo obi anokwasɛm sɛ ne no kakra na wawate egu so mesi awie kwohwe se de obi sifa ejina wiem anaso de sade ntuma kuru no ho a osan ejina wiem ya na ebru adwene ntiase so otim sesa ni pei ohaahai na wotete papa ne nyina no ye atridi ya nsunso so ya ede abrego ama wawate egu so abra wia nso ebo anokwasam se duru sa abre na otim so wan ho yehim papa obi anokwasam se wie ebo nanso na wawate egu so ade wo ho wo so chechecheche wo po obi okro bra ba bi otim sas na o hye wo mu ana sɛ awowom wɔn hyɛ da hu deɛ kɔ so oni paduam oni adɔfo a wɔte menka sɛ ne wonya nsunsuaso bi ama wɔwate gu so ama wɔde obasa ya honam po kasa krampo entimi emma papa oni adɔfo bomɔden asɛ awopo bi aba ni padua no so ya etete wa ɛha wɔ no time heba misha upetri di yare dro pan wasasi so ye betimi abo wasisi wo dia na eye time heba misha dro no ene so otimi pewi no etimi abo wo amanso wasensi udada mu sanso na wo ye oba a wotemenka wontimi emu nsa ena matri di yare enti oba biara na etri di emu adoso wo mogya mu no entimi emu ama mogya asam no entimi enye kama e wo ni padua mu entimi mmoa ema sabi wontimi entukosua ye no watimi mpo ebunsa abre bi abonso mogya e short wo ni padua na so oba wo mogya no entimi ya enough wo ni padua mu na abre bi a so tia na etie no eba sa akra wo nsa buo no entimi enye kama na sa ne wo nyina mmoa edoso wo mogya mu a etimi so ha wo nyina no eba anase malaria parasite no se doso e wo mogya mu etimi do ha opi na so etimi ade brewo nti se na wo yoba na nsa buo no etimi mba papa na opadura ono ebetimi aboa ma mogya sam no etimi adi mudi ama wo ma fe duru bo so me nso a wasan ebu nsa ye dia na wo hia se obenu madura ye friend no time heba misha ya sheda siesie ede ama ya pomoden se embra ne maboa yen enu nti ne wo drugstore ne pharmacy ye ba shop Lances chemical shop bi etu aduru bi etu nduro nyina ton a won sa betimi aka aduru e friend no time heba misha ibi nso e wo ho obetimi afre na Akoma FM 0244 417 669 0244 417 669 offer time eba center for obenyaye sanso ne wadru e friend no KNG eba capsules edru we abase ebeboa na asiesie yen anokwasem se ede ahoden sononko ede de be kan ye nipadua ho anokwasem se obi wo ho no ma ni immune system no aye weak ayemre papa na nso so no madru a ye friend no KNG eba capsules a ema wo general well-being eye adwuma oni padua kwa no ema bia timi na adwuma sede efata na ebi entinkam anokwasem se obi wo ho a ebema na nso anokwasem se wonama wo bre papa ene sansa ba gugu bema ho ama ene no sabi aye hu nyina watiti ama ho no anyina eya ayekuru obi wo krampo sansa ntimi gugu ho se pai ya hyensu na se pai bebi ebegu no na ehonom so asan aye nsansa sa no ma nyina ya ade a emoa ensiesie ye ema ya pomoden no entimi nkosoro bema bi na wo so bema mu kekawo emutimi kawo dwe na okra wo yam ahyew obi wo ho no ma anokwasem so no obentimi enhye bio enam we ho biara waba benya ewo ne bema so ene se nsu ne firi bema mu ba wakodi mpa bi so agro me firi sa ba firi na nse kono wo nse ensu ahyase se efiri bema mu eba afi na bema mu ye oya wo wa na mu femfem na emu kikaw emu ye pe anokwasem se sa no ma we nyina no bema wo hyase se wonya so ha wo ye de ha kase eno abeto so ebeduru ba bi no na se wo dwonso kra mpa intimi ma afi wotimi se dwonso ne de wo ya se dududu wo ya se hwe wo ya se ye oya na nso ko gyina sa wo dwonso ase ye dan na dwonso bi emaye ubonsa gi se wo fo so chem yere wo ho ansa na dwonso no ebi mpo atimi aba abontene mesro menu a wotemenka sa no ma we nyina no emboa wo hwe be kwakofa yare kese eno ha kese na beto so
so enu ti pedra ye frɛ no KNG eba capsules na nonom na abra wonom no eye nipadua mu adwuma na ye fi bi afiri nipadua no na esan esiesi bibia untene mu so ama fi ho bi aba nipadua mu ma be ma edi unya e wo mema sam so no ni nyina ba ba firi honom ama ho nso atimi atɔ ye ba sɔre so na sa wo yoba nso a nso wo chefa e wo mu kotobi no na emwo ansiesi wo ebe yi efi ohawo nkika wa bi aba en fi honom e de afiri no ama ma nso ho atimi atɔ papa e wo asase so ye kɔ drugstore pharmacy herbal shop lances chemical so bi atun aduru bi atun do nyina ton a nsa betimi aka adura ye frɛ no time herbal mixture and afi KNG herbal capsules ni bi o person frɛ yen so a 0244 417 669 0244 417 669 o frɛ time herbal center for a ye beje o frɛ so pa me da se papa na o de yakɔ time herbal center for akache akɔgye no pa evangelist me no offer say baby okay and then I would da Rade and the baby I say okay and then Rade and Aduma o di ni birthday nti ya mana fisha pa ya ma okay and ya so papa Rade shira no ya ma wa woda pa we dey waka wo ba o gisa o sika mu yedu o sika mu yedu we dey gisa o sika mu yedu okay te Rade shira no na o ma ne na aka wiase no Rade nyini ho adi nkyere no amen amen afa ya betimi akwa homa ne so 0322498035 0322498036 0322498037 shane so say obatali so obe spaghetti eye delicious enkoda penpenifo pe wo bia ne je ho e ma pomuden enu ntibra na yen chele with oba talia hello we did baby afri